ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይም ፕሮግራምና በስም አብን ወድን መንፈስ ቅዱስ ይከንጀምሩና እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን። ኢየሱስ መስገን ነው እስከ እግዚአብሔር ይባረክ። عدمانيا زعما حتزي أوسيخو نعو خنا مسكن እግዚአብሔር ዝረዳና ሃሌሉያ እግዚአብሔር በዝንጎዝ ማግዚያ ግን ካሉና ወይ ተخبرنا ካሉና ሃሌሉያ ነገር ሁሉ ክትመስገን ዝግባካ አምላክ ንስኻ ይኸም ወይ ታነ መስገን ካሉና ኢየሱስ ለዓልበል እግዚአብሔር ለዓልበል ወይ ታነ መስገን ሃሌሉያ 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 ተመስገን እግዚአብሔር ምሕረትካ ስለዝበዛሐልና በህይወት አለና ተመስገን ምሕረትካ ስለዝበዛሐልና አቤትካ አለና ተመስገን በሐቂ ሳህለን ምሕረትን እግዚአብሔር ሙሉ ዕድሜ ክስዕበኒ أنا خابيت እግዚአብሔር ንዘላለም ክነብር የተባለ ተጻሒፍ ሁሉ እግዚአብሔር ምሕረት ካን ሳህለ ኻን ሙሉ ዕድሜና ስለስዕባና ዘለዋ ቤትካ ተኺልከና አብድኻም አብርታዒ እግዚአብሔር ከባና ኸይተፈልኻ ወይታ ንስኻ ኩሉም በኩሉን ስለዝኾንካና እግዚአብሔር ነመስግነካ አለና ወይታ ኸብረን ህበካለና አባዬት ዛዓቤ ዕፃና ናትካ ምዃንናዩ ዛዓቤ ዕፃና ውልድካ ምዃንናዩ أبتصبح بر ندابلنا نحجوسه لونات كاب مخنا زلالم هيوت مسخا نبر مسخا نبقى نورس مخنا ولد كام بالنا نات كاب مخنا كاب زحجوسنا نجريلنا نزند حسبنا ما بزن جوزينا مسكنا كلونا كاب سلمات نبرهن زتخيال نفسنا استبج خيال نفسنا نذكرنا زجبر كلنا نمسكن وعلت قويتنا مسكنا كلونا قويتها تمسكن قويتها لعلبل هاليلويا እግዚአብሔር ንስኻ ከውሕና ኢኻ ጎይታ ተባለ ተመስገን እግዚአብሔር ሃሌሉያ እጅ ድማ ጎይታ ከም ተቃልካ ዝብሎ ዒንተ ኩለና ባኻ ይጥምታ ንስኻ ኸ ንእዳውካ ተዘርግሕ ሞነ ህያው ዘበለ በበረኸትካ ተጽግብ ከም ተባለ በዝንጎዝ ድማ ዒንተና ናባኻ ይጥምታ ኣለዋ በዝንጎዝ እግዚአብሔር ኢዳውካ ከዘርግሕ ንህያው ዘበለ ሁሉ በበረኸትካ ከተጽግብ እግዚአብሔር ነታተጽቤካ ነፍሲ ሰናይ ኻሞ ጎይታ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ በበረኸትካ ከተጽግባ ጎይታ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ እጸልያለሁ ናብ ጎይታ ዘምጽዎ ዘበለ ሕማም ኩሉ ዓይነት ድማ ይፈውሶ ነበረኸም ተባህለ እግዚአብሔር ሎም ድማ ጎይታ ኣብ እግርኻ ንዝመጽ ኩሉ ዓይነት እግዚአብሔር ሕቶ ሕማም እግዚአብሔር አብ ሕንቅሊት አባ ሃሌሉያ ዕድውና ይተለወጥ ከነሞ እግዚአብሔር በብዘልዮም ጎይታ ንስኻ ከተበጽሕ ጎይታ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ እጸልያለሁ እንትና ናባኻ ይጥምታለሁ ሃሌሉያ መንፈስ እግዚአብሔር ቀቢእና ሕሪት ዓመት ጸጋ እግዚአብሔር መዓልትሕና አምላኽና ክእውጅ ሃሌሉያ መንፈስ እግዚአብሔር ኣብ ልዕለዩ ከም ተባህለ አንተ ዝተቀባእካ ወደ አምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳዞርካ ጽቡቕ ዝገበርካ تمالن لومن زل ألم هياو كم كاتنبر لومن هياو يخم بهياونت كما كان نخسرح إن دازور كاتبوك تجبر እግዚአብሔር بشم يسوس نصلي علونا عخان خبرك علونا እግዚአብሔር هاليلويا تمسكن كم زل ألم هياو كم كاتنبر እግዚአብሔር تمسكن كل طبب كل مزجب أبخا زلو قويتا يسوس كريستوس تمسكن كاب كل العل زبال السم هاليلويا أب سماي أم مدري هاليلويا زلك ود أملاخ يسوس كريستوس العل نبلك قويتا تبارك كبخا زبال إيلن تمسكن ملو طبب ملو فلتان ملو هبتي ملو مسكن كله بركيز السجدلو زلم ملو لسان كله ملو طباب ملو فلتات
تملخ بيتنا تملخ
يتعاتلك خبري سوالك مسكنا ملخ بيتنا ملخ وشاتنا يتعاتلك خبري يسوالك مسكنا تملخ بيتنا تملخ وشاتنا يتعاتلك خبري يسوالك يتعاتلك خبري يسوالك مسكنا 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 قال أملاك يفلت 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 تملخ بيتنا تملخ وشاتنا يتعاتلك خبري يسوالك مسكنا تملخ بيتنا تملخ وشاتنا يتعاتلك خبري يسوالك مسكنا يتعاتلك خبري مسكنا يتعاتلك خبري يسوالك مسكنا. هللويا. لمون مرج أنا زي قويتا أنين بيتين كنا مرج أنا زي نعخا خنا قلقل نعخا خنا ملخ نعخا خنسجد كلا أملاخ ينفلت أنينا أملاخنا نسخيخا قويتا. هاليلويا. Thank you Jesus. هاليلويا. يسوس እግዚአብሔር ግን አኸናም ለኾይና እግዚአብሔር ይባረክ። ሃሌሉያ። ካላ አምላኽ የበልናን ምንባርና ሁሉ ንዑ እዩ እግዚአብሔር ይባረክ። እንገብሮ ዘበለ ሁሉ ንኽብሩ እዩ እግዚአብሔር ይባረክ። ድሕሪ ደጊም ኢሉ ሃሌሉያ ቶም ዘለዉ ምእንቶም ዝሞተን ዝተንስአን እምበር ምእንቲ ርእሶም መታን ከይነብሩስ ንሱ ኣብ ክንዲ ኩላቶም ሞተ እግዚአብሔር ይባረክ። እዚ ዘለናዮ ኩሉ ምእንቲ ዝሞተልናን ዝተንስአልናን ኢና ንነብር እግዚአብሔር ይባረክ። ለዚ ከምኡ እንዳበልናን እግዚአብሔር ብመዝሙር ላዕል ክነብሎ ኢና منباري كله نعخاي ونابلنا እግዚአብሔር ይባረክ። ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ ኢየሱስ
كله نعاخيو منباري كله نخبر خيو منباري كله نعاخيو منباري كله نخبر خيو زقبرو كله نعاخيو يسوع زقبرو كله نخبر خيو منباري كله نعاخيو منباري كله نخبر خيو زقبرو كله نعاخيو زقبرو كله نخبر خيو أملخكاي بحكم منفس كملخكاي كملخكاي بحكم منفس كملخكاي قساكاي قويتاهي وتاي قساكاي قساكاي عب زماني كله قساكاي كملخكاي بحكم منفس كملخكاي كملخكاي عب زماني كله كملخكاي قساكاي قويتاهي وتاي قساكاي قساكاي قويتاهي وتاي قساكاي منباري كله نعاخيو منباري كله نخبر خيو منباري كله نعاخيو منباري كله نخبر خيو زقبرو كله نعاخيو يسوع زقبرو كله نخبر خيو زقبرو كله نعاخيو زقبرو كله نخبر خيو هاليلويا كرحقي كابهل والنخابي كخيدي نسخة نيسل عالمي واتقالالوكا مريت يسوس كنبر مسخا كابها نبي كخيدي كابهل والنخابي كرحقي نسخة نيسل عالمي واتقالالوكا مرجعي يسوس كنبر مسخا كابها نبي كخيدي كابهل والنخابي كرحقي نسخة نيسل عالمي واتقالالوكا مرجعي يسوس كنبر نعها كابها نبي كخيدي كابهل والنخابي كرحقي نسخة نيسل عالمي واتقالالوكا مريت يسوس كنبر نعها سلازي منباري كله نعاخيو منباري كله نخبر خيو
كله نعايو تقبرو كله نخبر خايو من باري كله نعايو من باري كله نخبر خايو تقبرو كله نعايو تقبرو كله نخبر خايو أملخكاي بحكم منفسن أملخكاي جزاكاي قويتاي وتاي جزاكاي جزاكاي قويتاي وتاي جزاكاي جزاكاي قويتاي وتاي جزاكاي جزاكاي قويتاي وتاي جزاكاي من باري كله باري كله نخبر خايو من باري كله نعايو باري كله نخبر خايو من باري كله نعايو باري كله نخبر خايو زقبرو كله زقبرو كله نخبر خايو زقبرو كله نعايو زقبرو كله نخبر خايو من باري كله نعايو باري كله نخبر خايو من بري نسخا منبري 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 نسخا تنزل على مويان كلاسمك صنعتي وقوسك يا قويتا تنزل على مويان كلاسمك تبعتي صنعتي وقوسك يا قويتا تنزل على مويان كلاسمك تبعتي صنعتي وقوسك يا قويتا تنزل على مويان كلاسمك تبعتي صنعتي وقوسك يا قويتا تنزل على مويان كلاسمك تبعتي صنعتي وقوسك يا قويتا تنزل على مويان كلاسمك تبعتي صنعتي وقوسك يا قويتا تنزل على مويان كلاسمك تبعتي صنعتي وقوسك يا قويتا تنزل على مويان كلاسمك تبعتي وقوسك يا قويتا تنزل على مويان كلاسمك تبعتي
منبري نسخا 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 تنزل على مويات كلاسمك تبعتي صنعتي موقوسي ينقوتا 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 تنزل على مويات كلاسمك موقوسي ينقوتا تنزل على مويات تبعتي موقوسي ينقوتا منبري نسخا 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 نرديتي سمسلو من علو 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 رديتي كاب سمايات سكستس 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 رديتي كاب سمايات تنزل على مويات كلاسمك تبعتي صنعتي موقوسي تنزل على مويات كلاسمك تبعتي صنعتي موقوسي كتصوعك اللغو يسمعني رديتي عوياتي نخلو يقلب اللون رديتي كتصوعك اللغو يسمعني
سماي يزمت رديتنا زمسلو يلن هاليلويا يسوس هاليلويا تمسكن كما خازب لي يلن أملخنا بمخنك لبنا بأخي حقوس زيابير قعناتك خلنا قويتا هاليلويا زيابير زأملأ وزبي بصيو توايلو هاليلويا يبحكي እግዚአብሔር አምላኽና ስለዝኾንካ ጎይታ ተመስገን ከመኻዝበለ አምላኽ የለን ካብ ጥንቲ አይተሰምዐን አይተራኤን አይተዘነየን መስለካ የለን እግዚአብሔር ምልኽካ እግዚአብሔር ዓብይ ክንስኻን ማንም አይትነዕቕን ኢኻ ሃሌሉያ ኩሉ ምሳኹም የዝበልካ እግዚአብሔር ከመኻሞ መናሉ كم أملاخنا زبالة أملاخ مؤمنين كم كوحنا زبالة كوحي يلن كم تمهلنا يبحكي نسخهم بيهم مسكنك أكزيابير thank you مسكن رديتنا أنا مسكنك قنوني زفانك أبي إخاك زيابير كما خاز فكر يلن كما خاز محر يلن خاز مثل يلن እግዚአብሔር هاليلويا جنون يوسف عنك عبيد من استغار نسال علم زي مرمر البيت علوها بخيلة سلطانه مني مساسلك مني أنا مسحي سرقك أبسلك جنون يوسف عنك حبيب نزل علم زي مرمر بيت علوها بخيلة سلطانه مني مساسلك مني أنا تقعي سرقكو جنون يوسف عنك
عبي منجستها نزل عالم زي مرمر هربت علوها بخيلة سلطانة مني مساسلك من يعرفك يسرفك أملاخي 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 بعال عاب سهلي أملاخي 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 بعال عاب سهلي أملاخي 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 بعال عاب سهلي نخورا دقوي كيف تعاسي نخورا دقوي كيف تعاسي نخورا دقوي كيف تعاسي Oh,
ዘይካኻካል ኣይፈልጥ ኣምላኸይ ለድማ ስግድ ንስኻይኻ ንዓይ ኣምላኸይ ዝውክለካ ንጉሰይ ዘይካኻካል ኣይፈልጥ ኣምላኸይ ለድማ ስግድ ንስኻይኻ ንዓይ ኣምላኸይ ዝውክለካ ንጉሰይ ዘይካኻካል ኣይፈልጥ ኣምላኸይ ለድማ ስግድ ንስኻይኻ ንዓይ ኣምላኸይ ዝውክለካ ዘይካኻካል ኣይፈልጥ ኣምላኸይ ለድማ ስግድ ንስኻይኻ ንዓይ ኣምላኸይ ዝውክለካ ንጉሰይ ዘይካኻካል ኣይፈልጥ ኣምላኸይ ለድማ ስግድ ንስኻይኻ ንዓይ ኣምላኸይ ዝውክለካ ንጉሰይ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ቦታ ትነብር ክቡር እግዚአብሔር ክቡር ቦታ ትነብር ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ቦታ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣብ ቅዱስ ናኻትነብር ክቡር እግዚአብሔር ኣብ ክቡር ቦታ ትነብር ሃሌሉያ 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 ባርኸካ ኢየሱስ እሰግደልካ ብፍታወይ ንግዝኣካ ኣምልኸካ ባርኸካ እሰግደልካ ብፍታወይ ንግዝኣካ ቅዱስ ቅዱስ ቦታ ቅዱስ
Yahweh
ቅዱስ ኢኻ እግዚአብሔር መኒ ሞከማኻ መኒ ሞከማኻ ቅዱስ ኢኻ እግዚአብሔር መኒ ሞከማኻ መኒ ሞከማኻ ቅዱስ ኢኻ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ሕያው ዘይትመውት ዝነበርካን ዘለኻን ዘላለምካ ትነብር አምላኽና ፈጣሪና ደኳኒና በህይወት ተንብረና ዘለኻ አምላኽ በዘንጎዚ ጎይታ ነምለኸካ መስግነካ ክብርና ኻንበካ ክብር ክትወስድ ንስኻ ብቆይኻ ምስጋና ክትወስድ ይግባእካ እግዚአብሔር ፍጡርካ አይና በዳውካ ተሰራሕና ስኻኻ አምላኽና ኢኻ ናኻ ክንሰግደልካ ተፈጠርና ናኻ ክንምልኸካ ተፈጠርና ናኻ ንስምካ ክብ ከነብል ተፈጠርና ህዝቢና ዝፈለጥካና ስም ክብረት ዝሃብካና ዘድሓንካና አባጽድካ ዝተኸልካና ቅዱሳንካ ዝገበርካና ዘግባና ጽድቅ ዘልበስካና ጅድማው እግዚአብሔር ኖ ፍረኸና ፍርና ፍረ ቅድስና ፍረ አምልኾ ናኻ ንቅርባለና እግዚአብሔር አንተ በመሐሌት እስራኤል ትነብር እግዚአብሔር ቅዱስ ኢኻ በመሐሌትና ኻንበር ንመዝሙርና ወረሶ
أملخنا تقبله እግዚአብሔር بأملخنا خبر بسجدتنا خبر تخبري البل نسخة ملخا مالختي نقص نجستات قويتا قويتوت ياو زخونكا بخلتن بحيلن زمسلكا زي برلكا بحاد غزياب كله تركب نخلو تجز سلطان زلكا زي با خازغونه زي البو ياو زخونكا እግዚአብሔር ወደ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ክብርንህ ባለና በዘንጎዚ ምስጋናንህ ባለና መስዋዕት ምስጋና ነቀርባለና ዕጣን ምስጋና ነቀርባለና እግዚአብሔር አምላክና ተመስገን ሁሉ ክብርና አኻ ይኹን እግዚአብሔር ዛጊት በህላውነት ከማከልና ስለዘለኻ ተመስገን ሳና ስለዘለኻ ተመስገን ውሽጥና በመንፈስካ ተደህስሶ ስለዘለኻ ተመስገን تحوينا سلزلخا تبارخنا سلزلخا እግዚአብሔር ተመስገን بفقرغان محرت كان سلزمصا كاننا تمسገን ሁሉ ክብርና አኻ ይኹን እግዚአብሔር በዝረፍ ድዚ ክትብለና ዝደለኻ ተበለና ንውሽጥና በቃልካ ተዛረቦ ተስፋታት ካሃበና ትእዛዛት ካሃበና መምርሒ ሃበና ብርሃን ሃበና እግዚአብሔር በቃልካ ተዛረበና تعرف زول لجزينا بروح قبرلنا زمعلت زي معلت بركة تخنلنا زمعلت زي أجزيا بهر أملاخنا بركة كان حفص الله عندنا زغفة الله وجزيا بهر قوي تسراويت بركة صلاتنا نرقص الله جزيا بهر قوي تسراويت أبو إنه بكل سنة يزخنلنا معلت تكون معلت فوز تكون باسم يسوع كريستوس نصلي جزيا بهر أملاخنا كل خبرنا أخا يخون مجد ما أملاخ بمزمور بوداسي بغني وقويتا لبنا بخا خنفسس كم تصنحنا كبت ذهب كان مقيلنا خنف كاتدالينا لنا موك جيابير نخل مسواتي وهبتنا تقبل له كم تزبل كايو عشير زبلة مباء زبلة نابا يمتسو أنخا مساخد سماي كفي تخبار خوكم يزبل كاقويتا نواحات قباخم كقنحو يزبل كاقويتا حجي وبا زبلة عشر زبلة حزنا نبيت كان متسأل لنا ويتانا نملخنا سمايا بالعلينا خفوت يخون كل خبر نسمكا صلتنا سل السمع كاتمسكن بشم يسوس آمين. Thank you Jesus. كبرنا أملاخ يخون كلهم نبيت እግዚአብሔር ቋብ ደሓን መጻኩም أبعد مناز معلت زي እግዚአብሔር وسيخو تعنا حيلن هيبو أب حسابنا بمنفسو تزاريبو أب أصدخو نركب زقبرنا أملاخ كبرن مسغانا نعو يخنو محرتو سلازبز حالنا ينا أبيتو زلنا أمو እግዚአብሔር يمسكن كلنا أننا وصانا حشرنا موبانا مسواتنا خنقربينا دحريونا فتزغلص المدف كن كيدينا كبرن قويتا أما صحف قدس قبل بيز ما تخنببلكم يمو بدحري نفط متنبهتا كخيده أبزداكم سلسان سلستن كابتوخ سعسران شدشتن كسع موداتا زرلو ويشرون نرديتكا بالعلناء أبد مناتاتن أب سماياتن التوجح أملاح زمسلو يلبون أملاخ أنتي منبري خايو أتنزل على مويان كلا صوم دما أفتحت اللوع نتسألي كاب كنميخا سوغوغو أطف دما بله إسرائيل برآتي نبر أتبين زرلو على يعقوب أم مدر سرناين ويننيو
ሰማዩ ድማ አውሊየን ጠብጥብ ወእስራኤል ብፁዕ ኢኻ ሽምኩም አትወሉ በእግዚአብሔር ዝደሓነ ህዝብ መን ይከማኻ ዋልታ ሓገዝካ ንሱ ድማ ሰይፊ ሓበንካ እዩ ጸላእትኻ ክግዝኡ እዮም ንስኻ ድማ ኣብ ልዕሊ በረኽቶም ክትረግጽ ኢኻ ይብለና ክብርና አምላኽ ይኹን ኣብ ልዕሊ ጸላእትና ዘኺደና ኣብ በረኽቲ ጸላእትና ዘርግጸና እትን ረድኤትና ኣብ ሰማያት ተወጥሐ ንምርዳእና ዘይዱንጊ እግዚአብሔር ምሳና ስለ ዘሎ ህያው ስለ ዝኾነ ክብሪ ንስሙ ይኹን አሜን ዶኽ ሰምዕ በመስመር ዘለኹም ካ አሜን በሉ ክብርና አምላኽ ይኹን ብዙሕ መተንባህታ የብለይን ናብ ቃል እግዚአብሔር ክንከይዲና ክልተ መተንባህታ ኣለዋኒ ሓንቲ ካብ 9-12 ዘለው ዕድሚዮም ደቅና ማለት እዩ ካብ ጽባሕ ሰንበት ጀሚሩ ክመጹ አገልግሎት ክጅመር ከም ዝኾነ ክንገልጽ ንፈቱ ደቅና ካብ 9-12 ብድሕሪኡ ዘለው ኦሬዲ ጀሚርና ስለ ዘለና ካብ 12 ዓመት ንላዕሊ እጅኻ ካብ 9-12 ዘለው ክመጹ ክንፈቅዲና እቲ ነገር እግዚአብሔር እናረዳእና እናተመሓየሸ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ክብርና አምላኽ ይኹን ዝበለጸ ኸኣ ክኸውን እዩ ደቅና ክመጹ ከለው መኺርና እቲ ናይ CDC ጋይድላይን ገይሮሞ ዘለው መምርሒ ፌስ ማስክ ምግባር እቲ ፍንትት ኢልካ ምቕማጥ ዝብሎ ነገራት እናማላእና አገልግሎትና ክንቅጽል ኢና ሎሚ እንደሓውና ገብረ አብ ማእከልና ተረኺቦም ኣለዉ ድሕሪ ክንደይ ግዜ ገብረ አብ ሓውና መጺሎ ካልኦት ከኣምፁ ቆርበቲ ኣብ ገዛኻ ኮይንካ ዩቲዩብ ከፊትካ ምርኣይ ይጥዕመኩም ኣሎ ጽቡቕ ኣይኮነን ብዙሕ ይጎድለኩም ከም ዘሎ ይርዳእኒ እዩ መምጻእኩም ኣብዚ እግዚአብሔር እውን ይቆጽሮ እዩ መስዋዕቲ ጌርና ናብ ቤት እግዚአብሔር ክንመጽእ ከለና ኣብ ኣጸድ እግዚአብሔር ተረኺብና ብሓንሳ ብሓደ ልቢ ኮይና ኣዳውና ልዕልና ንኣምላኽ ከነምልኾ ከለና እግዚአብሔር ባህ ይብሎ እዩ እቲ ናይ መስመር ዝገበርናዮ መጻንሕ እምበር መናበር ይኮነን እቲ ኩነታት ክሳዕ ዝሓልፍ ዝገበርናዮ ምዃኑ ኣይንረስዕ ስለዚ መጽኢና ቤት እግዚአብሔር ክንሳተፍ ንወስን ወሲና ንምጻእ ይርዳእኒ እዩ ደቅናቶም ህፃናት ንኣሽቱ ዘለውና ሒዝናዮም ክንመጽእ ስለ ዘይንኽእል ምስመን ክንገድፎም ክንብል ንኽእል ኢና ሰብኣይን ሰበይትን ግን እናተበራረና ክንመጽእ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ክብርና አምላኽ ይኹን ቶም ዝመጻእኩም እግዚአብሔር ይባርኽኩም ጸጉ የብዛሓልኩም ሓብትና አልማዝ እውን ኣብ ማእከልና ኣላ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ኢና ንሪኣ ዘለና አልማዝ ሓብትና ቶማስ ሓውና እንኳዕ ደሓን መጻእኩም እግዚአብሔር ይባርኽኩም እንኳዕ ደሓን መጻእኩም በሉ ክብርና አምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ምሳና እዩ ካልእ ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ዝጀመርናዮ ትሬኒንግ ናይ ሰብ ሓዳር ኣሎ ይግበር ኣሎ ከመይ ጌርካ ሓዳርካ ትመርሕ ብሓፈሻ ካውንስሊንግ ዝብል ምኽሪ ንዝሓተካ ከመይ ጌርካ ትመኽሮ ኣብ ሓዳር ይኹን ኣብ ዝኾነ ቦታ ሽግር ዘጋጠሞ ደቂ ሰባት ስለ ዝኾንና ኩሉ ብምኽሪ እዩ ዝጸንዕ ማለት እዩ بمزح مخرتي هاجر تدحنيا بمزح مخرتي بيت كريستيان تدحن بمزح مخرتي بيتسب يدحني يعواتي ስለዚህ ከመይጌርካ ትመክር ከመይጌርካ ተመከር ዝምህር ትምርቲና ንመሃር ዘለና በመሐርኛ እዩ ምናልባት ተማ መሐርኛ ዘይትቆሉ ክጽግመኩም ኸልዩ ግን አምሐርኛ ይርዳና እንተ ዳ ኮይኑ እንተ ተሳተፍና ጽቡቕ እዩ ሳሕጅ ተሳተፍኩም አይተቋርጹ ክሳዕ መወዳታ ተሳተፉ ኣብ መወዳታ ግራጁዌሽን አሎ ማለት ሰርቲፊኬት አሎ ናይ ተማሃርካ አንሳት መጽሕ አንሳት ጠፍ እንተኾንካ ግን ሰርቲፊኬት አይትረክብን ኢኻ ሎሚ ሳልሳይ መዓልቲ ሎም መዓልቲ ሰዓት 7 PM ይጅመር ክሳብ ሰዓት 9 ኣብታት መጽእ ዘላ ግዜ ኸኣ ዓርቢ ጀሚሩ ዓርቢ 7 to 9 ቀዳም 7 to 9 and Sunday 7 to 9 ክኸውን ማለት እዩ ስለዚ ግዜ ዓዲኩም ክትሳተፉ ሓደራ ክብለኩም ይፈቱ ብስተረፈ እግዚአብሔር ይመስገን ናብ ቃል አምላክ ክንከይዲና ናብ ተሃሪፍና ዝመጻእና ይወቃል
ክንከይድ ኢና ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ዝሓለፈ ዘመርኳ መዝሙር ኣብ ልብኩም ደላ ነፍስኻ ዝደልይዋ ጸላእቲ ብዙሓት እዮም ከይትወድቕ ኣብ ቅድሚኦም ቃል ኣምላኽካ ተመገብ ነዊሕ እዩ መገሻኻ ነዊሕ መገሻ ኣሎካ ተመገብ ከም ኢዛቤል ዝሃድኑኻ ብዙሓት እዮም ቃል ኣምላኽ ተመገብ ስለዚ ቃል ኣምላኽ ክንምገብ ብግዚኡን ብዘይግዚኡን ንውሽጥና በቃል ኣምላኽ በቃል ሓቂ ክንመልኦ እቲ ዝመጽእ ንፋሳት ናፍትን ከይንብል እምነት ኣጥቢቕና ሒዝና ከም ጳውሎስ እተዋሃበኒ ሕድሪ ፈጺመ ጉያይ ወዲኤ እምነት ሓልየ ኣብቲ ናይ መወዳእታ በፂሐ ነተነቢረለይ ዘሎ ወዲ ኣምላኽ ሒዝለይ ዘሎ ኣኽሊል ክቕበል ይኸይድ ኣለኹ እዚ ከዓ ንዓይ ጥራይ ኣይኮነን ነቶም ምጽኣቱ ዘፍቅሩ ተስፋ ዝገብሩ ኣብ እምነት ጸንዑ ንዓኣቶም ከዓ ተዳለወ ኣኽሊል ኣለዎም ይብል እምነት ክንሕሉን ንኽእል በቃል ኣምላኽ እዩ ጉያና ክንወድእ ንኽእል በቃል ኣምላኽ እዩ ዕዮና ክንፍጽም ንኽእል በቃል ኣምላኽ እዩ ቃል ኣምላኽ ክንዕጠቕ ይግባአና እዩ ቃል ኣምላኽ ንቤትና ቃል ኣምላኽ ንሓዳርና ቃል ኣምላኽ ንህይወትና ቃል ኣምላኽ ንናብራና ንኹሉ ሸነኽ ብርሃን ኮይኑ ክመርሓና ዝኽእል ዓይንትና ክኸፍተልና ዝኽእል ክቕንዓና ዝኽእል ኣብ ውሽጢ ዓጻጽምትና ኣብ እንጉዕና ከይተረፈ ኣብ ሕልናና ከይተረፈ ሰጢሙ ከንቅሓና ዝኽእል ከጽንዓና ዝኽእል ቃል ኣምላኽ ጥራይ እግዚአብሔር ዝሃበና ንሱ እዩ ለዚ መንፈስ ቅዱስ እናደገፈና እቲ ቃል ኣምላኽ ክንምገቦ ይግባአና እሞ ስለዚ ቃል ኣምላኽ ክመጽእ ከሎ ብሃረርታ ክንሰምዖ ብሃንቀውታ ክንሰምዖ ትስፍዋት ኮይንና ክንሰምዖ ልብና ከፊትና ክንሰምዖ ኣእምሮና ጥራይ ዘይኮነ ውሽጥና ከፊትና ክንሰምዖ ቃል ኣምላኽ ይግባአና እግዚአብሔር ይመስገን በመዓልቲ ዘገልግለና መልእኽቲ ሒዝልና ዝመጽእ ሓውና ሲራኪብ ሓውና ሲራክ ከገልግለና እዚ ቦታ እዚ ንዕኡን ንመንፈስ ቅዱስን ሓድጎየ جسرحلا أو ويتاي بارا كوانا معلت فورات أبتعنا ويتا باركم كم يالله نيفقر معلتي ويتاي بارا زعبير أفكيرون نايو نايلو معن ترستي تقررميا نايك زعبير فقري أبدك سبات تبليا بزح كزي نايك زعبير فقري خلا على كله وشتخا زي نقنق انتخوين وحواتي تقولوا تكلين ناي مالتي مخنياتو እግዚአብሔር ከጀመር ኮሎን ውድ ኮሎን በፍቅሪ ይጀምር በፍቅሪ ይቀጽል ካብ ዘላለም ንዘላለም ድማ በፍቅሪ ይዝሕብሕብ ንደቅ ሰባት ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሓጻር ጸሎት ከንጽልሞ ናብቲ ብሩኽ ዝኾነ ማዕድን እግዚአብሔር ካፈሊና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽ ንመስግነካ ኣለና በፍቅርኻ ሓሊኻና በፍቅርኻ ትጓሲየና ስለዘለኻ ተመስገን እግዚአብሔር አምላኽ ናይ ፍቅሪ ክልዓል ከሎ እግዚአብሔር ንስኻ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ፍቅሪ ኢኻ ቅድመ ኣዳም ምፍጣርካ ፍቅሪ ነርካ ፍቅሪ ድማ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ኢኻ ሞ ንመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር አምላኸ ኣብ ህይወትና ፍቅሪ ይበዝሕ ኣብ ህይወትና ፍቅሪ ይዓቢ ኣብ ህይወትና ፍቅሪ ድማ እግዚአብሔር ጽላልና ክኸውን ኣብ ህይወትና በፍቅሪ ጽላል ክንፍለጥ እግዚአብሔር እትኔ ኃይል መንፈስ ቅዱስ አውሽጥና በፍቅሪ ዝልለዩ ሰባት ክትገብረና በስም ኢየሱስ ጽሊ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ስራሕና ፍቅሪ አምላኽ ዘለዎም ኣብ ናብራና ፍቅሪ አምላኽ ዘለዎም
أمن خدوم نرخبهم كله زيابير فقر أملاخ زلوهم كنبهال اتود مزمور زبلنا حدا نايمو حنتن نايمو ودأتان بفقرنا يمو زيابير فقرنا خفلت ترد الناب سميسوس تسألي لكل نجار كبر تمسكن آمين قويتا باركم مزمران بتعمي دس بالمزمور قويتا باركم سكن والله ناي بحق زدنا مزمور قويتا يبارك أنا ناي بحق مزمور زنك أساسن تقوينه بزعبها زيابير الزارب مزموري زابي إنجليزية استرجموا دست بالهولي تنوع الباس دس بلن يربط دعم زحقوس مزمور دس بالمزمور زيابير يباركي سامراويت كلاتكم قويتا باركم أبتنا رستنا قيدينا زيابير مسكن እግዚአብሔር ፍቅሩ ዘራአየሉ መገዲ በርባዕተ መገዲዩ አርባዕተ ዝተራአየሉ ማለት እዩ ናይ ፍቅሪ ዴፊኒሽን መጽሐፍ ቅዱስ ሓንቲያ ንስኻኒ በመስዋዕቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተገልጸድያ ታዛዓቤት ማለት እዩ ናሽቱ ዝገለጸሎ ግን እግዚአብሔር ፍቅሩ ዝገለጸሉ ግን አርባዕተ መገድታት አሉ መጀመሪያ አፍጥረት እዩ ፍቅር ገሊጹ ندق سبات يدزارب زلخو ندق سبات فوروه قلصلهم كله أبتي أفت أطراناي سبات كميجيرو فتيروهم أو فقرو خمس قلت أنري اتخال أي دما أودك أتنايسب يفقرو قليزو اتسالساي أم مدحانيو تفقرو قليزو تراب أي دما أم حداسن ملوات أن نايسبات يفقرو قليزو مالتيو مصحف قدس انت داريخما مجمريا زفترت حد قصر حد خنا ادخلنا انتايبل እግዚአብሔር በመጀመርታ ሰማይን ምድርን ፈጠረ ይሉና እጂ እግዚአብሔር በመጀመርታ ምስበለ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 22 ናብት ሞዳታ መጽሐፍ ቁጥር 5 መስከርኩም አንታይብል መሱ ድማ ንዘላለም ክነጉስዮም ስለዚህ ዝበዝሕ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ናይ ስነ ጽሑፍ ትረኻዩ ናይ ትረኻ ወይ ከዓ ታሪኻዊ ዝኾነ ሓዘል ዘለዎሞ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ታሪኽ ዝነግር ኣለዎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሕጂት እግዚአብሔር ከመይ ገይሩ ኣብ ፍጥረት ናይ ሰብ ኣፈጣጥራ ፍቅሩ ርእዩ ዝብል ክሪኦ ደለ ማለት እዩ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 2 إيوب معرف 38 كساب 41 يزولو أفت أطرانا يسب بدن بزارب ويك أفت أطرانا يفترة الزارب مالتي أنا دلي أزولو خجن أفت أطرانا يسب كم يجرو فتيرو وجزابير زمرايك الزارب كلون تايلولو جرومن مستنكرن زدن نغيركا فتيركاني نسب كفوت رخول لحواتي تتأنكيغو اتفنجانا اتعينتنا اتزانا كله تابرسنا زلو مرونا كله خسرحو خلوسي زقرمي نمنتاي حانت اذن رايح زهابنا انت دايلكم ميزانا ويانكم نسمع بحانت زي كنا نسمعس بخلت سمعنا كنفرد مالتي نمنتاي كلت عيني هيبنا انت لكم بخلت عيننا رينا ميزانا ويانكم نفرد اما كلك ادانيا قميت قلنا من يتدانيا تلكم أمروي مسرعنا مسمعنا أمرون تايقبر أما أكل كوفيلو فردو يحلف مالتي أمرونا التحساس بانا زقرمكم أمرونا دقوز يفلتني كل جزي وشتي زلو أداونا جن دقيوت أفتاترانا تري ولكم دقة توقعو قر وقعو يفلتني أمرونا عنقول خفلي دقوز يفلت كزاور كيد فلت أي فلتنيو نعود ما خيتن كف انتا جيرو بزقرم مخلكل جيرو سكال لبهال ويكا كاب ناي سونتنا خفلي اتزبرتعه سننا اي تزبرتعه زترره بدحري دما ناي امورناي لمنتا يمسلكم السو ناي فردي ناي دانينت بوتا ناي تحساسبا ስለዝኾነ كل ጊዜ تخليلو يزنبر مالتي كفترنا خلو بزدنق أفت أطراي فتيرنا
أب تنبيت إسياس معرف 52 مسكركم سي زدنقني قال الله قصر شوعات مسكركم تنبيت إسياس معرف 52 قاعد تنسل الوقت بيكمي حشش سمع الله قيت يبارك انت يزبل الله مسلكم بزعبا فاتا ترانا خزارب كله اتبسرات زبسر كني آوي أتصحافا ويقت ما وتصحافايو سلام زوري سناي زبسر مدحان زوري نسيون كا أملاخكي ينقس زبل أقارو أبخران تايلاشعو كندي صبواتين اتقارنا لمن تايفتيرو بسرات كنبسرولو سلام كنوريلو سناي كنبسرولو مدحان كنوريلو ندخلنا هنا نقبرو مالتي كاب حدا غزا ناب حدا غزا كاب حدا هاجر ناب حدا هاجر كاب حدا عدي ناب حدا عدغا بمنتاي نخيد إدنا يكونن زخيد انتاي زخيد أقارنا ندخدي زخيد حجي عبد فترت ناي እግዚአብሔር زغرم زخونه فقرو أرينا حاليوتو أرينا كلاي كاني فترنا خلو بملكع بقدسات ملأختي كونن فتيرنا ويكا بملكع عزيز زغرم هنصا يكونن غير فتيرنا بمنتاي فتيرنا بناي ملكع أملاخن مسلون بتخلو زخيل أملاخ بوغيرو فتيرنا سلازي دماينا كنفكر كلنا تلقحنا إنا نفكر سب حواتي فقري كونن على حدا شم مسمعي فقري زبهال شم እግዚአብሔር فقري سب فقري كونن እግዚአብሔር مسكن فقري تلقحي يزمقل كامن مسلكم فقري مقل كاب እግዚአብሔር حجي فقرن مقل نفكر غيرو زفطرنا እግዚአብሔር فقر ስለዝኾነ قدامي يوحنس معرف 4 قصر 8 قصر 16 بقلتي تايلولو እግዚአብሔር فقريو يلولو اتي افقر زنبر اب እግዚአብሔር ينبر ስለዚህ بملك املاح كفطرنا خلو እግዚአብሔር بامثال املاح كفطرنا خلو እግዚአብሔር انتي كنري فقري تقبلناس فقرنا نخنجلص نسبات ركب كهلونا زغبره ويكا بانجليزኛ تقم relationship نولو ويكا مرخاب مسبات مزماد مسنبات كهلونا زغبره انتاي مالتيو ابسلاسي زلوم زمدنا مرخاب ስለዘሎይ እግዚአብሔር አብ ምስ እግዚአብሔር ወልድ ምስ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይራኸብ relationshipom እንታዩ سمرن سطمن ፍጹምን نحنا خا نحدنا انتاي كخون دلينا سبات كفطر كله ادمن حيوانن كفطرهم كله سمرن انتاي كخون دليو سطمن استلغاغبن كخون غير فطيرو افتاطرنا تري والله فقرونا እግዚአብሔር تري والله مابسي اداونا እግዚአብሔር አጻብዕና እግዚአብሔር تري والله ስለዚህ መጀመሪያ ለደቅ ሰባት ከፍቅሮም ዝኻለ አብቲ አፈጣጥሮም እተኻላይ ክፍለ ድማ እግዚአብሔር ጽቡቅ ጥራሕ ገይሩ ፈጢሩ ተዘገርመኩም አብዘ ፍጥረት ምዕራፍ 1 ሸውዓተ ጊዜ ጽቡቅ 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 ተንብቦ ማለት ቀዳማይ መዓልቲ ፍጥረት ምስ ፈጠረ ጽቡቅ ካላይ መዓልቲ ፍጥረት ምስ ፈጠረ ጽቡቅ ስለዚህ ናይ ጽቡቅ ምንጪ ናይ ጽቡቅ ዳኛ መንዩ እግዚአብሔር እዩ ደቅ ሰባት ምስ ወደቁ እቲ ናይ ጽቡቅ ናይ ሓቅን نحق زي كونن دانيا خوينهم بعلهم ስለዚህ ድማ ኢና ውድቀት መጽኢና ማለት ናይ ጽቡቅ definition ወይ ካር استس بعلهم ኮስ ወደልዮም እግዚአብሔር ደይኮነሲ بعلهم ኮስ ወደልዮም ማለት ሕጂ ጽቡቅ ዝኾነ ፍጥረት ፈጢሩሲ ኣብ ጽቡቅ ዝኾነ ቦታ ድማ ቀሚጥዎ ገነት ኤደን አንንስኻትኩም ናይ ንፈልጦን ኢና ቅድሙ ውድቀት ይነሩ ዘፍጥረት 1 ዘፍጥረት 2 ተንክልተ ምዕራፋት ጥራሕን አዳምን ሔዋንን ታገነት ኤደን ነቢሮማ ማለት ኣብ ከመይ ዝበለ ቦታ ዝብላዕ ካብ ኩሉ ብልዑ ብዙሕ ግዜ እንታይ ንገብር
تاستخلكلت رحينا نزارب نو 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 كاب كل بلعيلو مقبي دس بلوكم أزرقتي أحملتي بلعو سقاي بلعون يوم نيرو كن كل دس بلوكم بلعيلو كلتا نجرجن أغميتو تحنتي أم هيوت تخليتها صبقون كفؤن اتفلت صبقون كفؤن زفلت اغزيابير طرح صبقون كفؤن زفلطون زلليون دانياناتو زخونه اغزيابير طرح اغزيابير اب اغزيابير صبق طرح يزلو ግን كفؤ زخونه سيطان ስለዝወደቀ አፍልጦ ናይ كفؤ ዘለዎ كفؤ زفلጠ ንሱዩ اب اغزيابير كفؤ ዝበሃል ነገር የለን ግን ንሰብ ግን ታይደልዩ እቲ ናይ ጽቡቕን كفؤን ዳኛ ኮይኑ ክመርሕ ደልዩ ማለት እዩ ስለዚህ ኣብ ጽቡቕ ቦታ በመቀማጥ ፍቅሩ እግዚአብሔር ገሊጹ እቲ ሳልሳይ ድማ ዝገርመኩም እግዚአብሔር ኣብ ክንደይ መዓልቲዩ ንሰብ ፈጢርዎ መናሎ ዝምልሰለይ ሻድሸይተ መዓልቲ ቀዳማይ መዓልቲ ብርሃን ከምዚ ይፈጥር ካልኣይ መዓልቲ أداليو كل فترة أداليو سي انتا غيرو حج نهلكا كل فترة أدالي يهبكا الله الزجاجي يهبكا الله يلو أدالي يتنغرات كل نغر فتيروس أمود أتا نسف فتيرو نمتاي مسلكم كمجو دس اندابولو خنبر عرفت اندارخبخ نبر دس اندابولو خيتجنق نبر برهان انت دليس برهان كونولو ها إذا هاليلويا يبلن إخزابير نمنتاي قداماي معالت زي فطرو قداماي معالت نمنتاي زي فطرو تيلكم كل نجار أداليو عزجاجيسي نهلكا يلوه مالتي بزدما فقري عفترة كمزر أيو نرئي اتراب عيد مانتايو بمجمر يخ فطرو خلو أب كل فترة كجز سلطان كلو فتيرو أبزيا حدرا تمرتتات بزح سلا تسمع أملاخ جن أيكونن أبتحت أملاخ كوينوس كم محدر معرا أملاخ أيكونن تايو كاب أملاخ وكيل ناتو خوينوسي نا أملاخ نا تجزء نسخة نفترة كجزء كلتا نجارجن أيتفقدولون كجزء من مسلكم نسا أدام كفترة خلو نسب كجزء أيتفقدولون نمنتاي ترى نعاسا نلممتا نتخلتي نخمز مثلا نجر كجزء سلطان يبو كلايكا نقدسان ملاخت كجزء سلطان يحبون مالتي كن كجزء سلطان يبو مالتي سلطان مهاب عبي نجر يحواتي قبل كله سي نابنت أنبسا كم زلوم زي كونه لومي إزازلنا دي بسا بغليلو إزازل كان بسا أي إزازل كاني أبتكي زيتكن زبولو يقبر نيرو مالتي بزي مكلخال بزي كقتلو بنلاي انتايو تعزيزو يقبرولو نيرو مالتي ازي قدمو ودقت جزعات نايم سلطان اب كلو انسساتات كغزو سلطان كم زهابوم نرئي እግዚአብሔር ፍቅሪ ምዃኑ ትርኢ ወለኹም ፍቅሪ ምዃኑ ንሰብ ክሳዕ ክንደይ ከም ዘፍቅሮ ሰብ ግን ዝገርመኩም ካልኣይካ በረኸት እንታዩ ክባዝሑን ክፋረዩን መግብ ድማ ሂቦም ታ መግቢ ሸለላይ ንበላ ንሰብሲ በንጌራ ጥራሕ አይነብርንዩ ካልኣይ እንታላ በቃል አምላኽ ይዝነብር ግን በንጌራ ጥራሕ ማለት እንጌራ ካአሎ ማለት እንጌራ ንጥቀሚና ማለት እንጌራን ናብ ዝምድረ ዘንብረናን እትዛዓበየ ግን ቃል አምላኽ ማለት ሕጂ መግቢ እንታይ ከይከውን ፕሮቫይድ ኪርዎ ከይጠሚ ካል ነገር ከይረኽቡኻ ፍቅሩ በዝር እዩ ማለት እዩ እዚአን ኣብ ፍጥረቴን ተገሊጸን ሰብ ግን አዳም ግን ዝኹሉ ሂብዎ ከሎ አዳምን ሔዋንን ወዲኦም ምስ ወደቁ እግዚአብሔር ነውሕ ጊዜ ዝወሰደሉ እንታይ ተልኩም ምድሓኒ ነውሕ ጊዜ ወሲድሉ ነደቂ ሰባት ካብቲ ዝወደቁዎ ዓዘቕቲ ኣውፅዩስ ከድሕኖም ነውሕ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ክፍሊ ሸፊኑ ዘሎ ናይ ምድሓን ነገር እዩ ማለት እዩ ዘፍጥረት 3 ዝወደቁ ከሳዕ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 20 ንኸይድ ማለት እዩ ነገራት ከመይ ገይሩ ከም ዘድሕኖም በፍርድን
بتصقى እግዚአብሔርን بحقن እንዳኸደ ክልቲኤን እዚአን ባህሪያቱ እንዳገለጸ ኣብ ህይወት ናይ ደቂ ሰባት ኩሉ ግዜ ጣልቃ እንዳኣተወ ክኸይድ ጀሚሩ ኣብታ ውድቀት ደኣ ከመይ ገይሩ ይፍቅሩ ርዩ እዚ ኩሉ ሂብዎ ከሎ እግዚአብሔር ኣብ ጽቡቕ ኣቐሚጥዎ ሓጢያት ዘይብሉ ገይሩ ፈጢርዎ ኩሉ ነገር ኣማሊኡሉሲ ሰብ በፈቃዱ ሓጢያት ምስ ገበረ ምስ ወደቀ እግዚአብሔር ፈቃር ስለዝኾነ ታፍቅሩ ከመይ ገይሩ ገሊጽሉ ኪዳን በመእታው እንታይልዎ ካብታ ሰበይቲ ዝውለድ ዘፍጥረት 3:15 እንታይ ክኾኒ ካብ ኣወፂስ ሓደ መዓልቲ እንታይ ክገብር እዩ ምድሓን ከም ዘምጽእ ነጊርዎ ስለዚ ፍቅሩ ብምንታይ ገሊጹ ወዲእካ ኣለኻ መቕጻዕቲ ተቐጺዑ እዩ እግዚአብሔር ክልተ ነገር ኣለዋ ከዲን ስሕተን ማለት እዩ ሓቅን ጸጋን ኩሉ ግዜ ዚእና ኣለዋ ኣብታ ሓቂ ውሽጢ እንታይ ንረክብ ጽድቂ ኣምላኽ ቅድስና ኣምላኽ ፍርድታት ኣምላኽ ትእዛዛት ኣምላኽ ንረክብ ኣብቲ ሓደ ወገን ዘሎ ጸጋ ኸ እንታይ ንረክብ ፍቅሪ ኣምላኽ ሓልዮት ኣምላኽ ርህራሄ ኣምላኽ ምሕረት ኣምላኽ ድንጋጼታት ኣምላኽ ንረክብ ማለት እዩ ኩለን ዚአን ኩሉ ግዜ ዘንባህርያቱ እንዳተገልጸን ከይደን ፍርድ ተሪኢኹም ኣብቲ ሓንቲ እንታይ ትሪኡ ምድሓን ትሪኡ ኩሉ ግዜ ዚአን እንዳተገልጸን ዝኸዳ ነይረን ግን ዘገርመኒ ነገር እንታይ ወዲቆምሲ ሸለል ኣይብሎምን ድሕሪ ሕጂ በቃ ኣኺሉ ኢሉ ሰጊጉ ካብ ገነት ኤደን በቃ ምሳኻትኩም ወዲኤ ይብሎምን እንታይ ገይሩ ናይ ምድሓን መገዲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝመጽእ ነጊርዎም يحقسكم انزي انتاي ስለዝኾነ ፍቅሪ ስለዝኾነ ከምዚ ገይርዎም ድሓር ቀጺሉ ከይዱ ንሰባት ሄኖክ መጽዩ ኖህ መጽዩ ዘፍጥረት 3 ጀሚርና ዘፍጥረት 4 ጀሚርና 11 ቀጺሉ ኣብ 12 ምስ በጽሕና ሓደ ሰብ መሪጹ እዚ ሰብ እዚ አብርሃም ይባሃል አብርሃም ምንም ብዛዕባ አምላኽ ولا حنت نجار عينه برون زفلتو نجار عينه برون منم زعبا أملاخ عينه برون جرن تاجرو بفقادو بمرجو إجابير تاجرو حريو زداقم معرف شو عته قطر شو عته شمونتن مسكرنا إجابير نمنتاي نايدك إسرائيل أبو تباهيلي دتسو أبراهام إجابير نمنتاي ندك إسرائيل حريوم انتاي سلازخوانا زبل ملسي እግዚአብሔር መልሰልና ለው ማለት ዘዳግም ሸውዓተ መስከድኩም እንዳይልዎም ለእስራኤላውያን እግዚአብሔር ዝፈተወኩምን ዘሐረየኩምን እንታይ ዝገበረኩም ዘፍቀረኩም እንታይ ዘሐረየኩም ካብ ኩሎም ካልኦት ህዝብታት ስለዝበዛሕኩም አይኮነን ካብ ኩሎም ህዝብታት እኳ ንስኻትኩም ትውሕዱ ኣብ ገዛምብቦ ዘዳግም 4:37 ተኸይድኩም زداقم 10:15 تخيركم زفقركم سي بتحريتو يتفليتو እግዚአብሔር ስለዚ حريكم يلوم ስለዚህ ለተኻል አይደማንታዩ መስወደቁ ሰባቲ አይገደፎምን እግዚአብሔር መስወደቅና አይገድፈናኒ ፍቅሩ ድማ በዚ ይዝገልጽልና ማለት አይከሐድገካኔ አይከጥንጥነካኔ አሸሹን አይከብለካኔ ፍቅርና እግዚአብሔር ትሪወለኹም ደቅ ሰባቲ እንታይ ስለዝኾኑ ይኹም ገይሩ ዘማራይ ምዕራፍ 8 መዝሙርሲ እንታዋይ ሰብ ክንድዝ ዓይነት ክብር ትህቦ ኢልዎ መን ይሰብ ከምዚልካ ተኽብሮ ዘለኻ ኢዮብ ኣብ ምዕራፍ 15 መስከርኩም ድማ ከመልካ ኣኻ እግዚአብሔር ንሰብ ክሳዕ ክንድዝ ቆጽርካዮ ሕሰቡ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔርሲ እንታይ የልዮን አትናት ሓገዝ ደሊ والحنت قدسات ملائكة الله حجز بحال الليوني تقمز بحالاتنا الليوني نحجزو نجار يلا نعنا خصبق لنا طرح يخوم زغبر እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እተኻላይ ድማ አውድ ቀትሰቢው እዚ ድማ ኸይተረፈ አዳምን ሔዋንን መስወደቁ ደቦሎ ኸደኑ እንታይ ገይሩ ሓልዮት ተሪካ ጥራዮም መስኮኑሲ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ካብኦም ምስተፈለሲ እግዚአብሔር እንታይ ገይሩ ደቦሎ ከዲንዎም ታገሩ ማለት እዩ ከመገሩት ደቦሎ ኸዲንዎም ብዙሓዊ አቱኒ እንስሳ ዲቀቲሉ ገለዝ ባህል ናይ ትምህርት ቴዎሎጂ ብዙሓሎ ንግደፍ ወድሃንሱ በዝኾነ ኮይኑ ታገሩ እታ ደቦሎ ኸዲንዎም ማለት እዩ ደቦሎ ኸዲንዎም ታሪካሎ ሓልዮቱን ሕብሓብኡን ከመገሩ ይሕብ እግዚአብሔር ከመገሩ ይፍቅር ማለት እዩ ኣብዚ ጥረ ድማ ያኸለን
እትሳልሳይ መገድን ሪኦ ነውሕ ጊዜ ልወሰደሉ እግዚአብሔር ንሰባት ካብቲ ዝገበርዎ በደል ውድቀት ንምልዓል እዩ ናይ ምድሓን ነገር ምስ ጀመርካ መወዳእታ ዘይብሉ እዩ ንሕና ክዓፅረልና 6 ወርሒ 3 ወርሒ ጌርና ትምህርቲ ንውድኦ ስጋዕ ንመውት ንምሃሮ ትምህርቲ ምድሓን ዘገርም ትምህርቲ እዩ ናይ ምድሓን ነገር ብዙሕ ነገር ገይሩ ታገይሩ ለአብርሃም ዝፀውዖ አብርሃም ሕግታት ነይርዎ እዩ ብዙሕ ግዜ አብርሃም ዘይነበሮ ሕግ ጌርና ንወስቶ ኣብ ዘፍጥረት 21 ምስከርኩም እንታይ ገይሩ አብርሃም ሕግታተይን ትእዛዛተይን ይሕልዎ ነይሩ ብጽሑፍ ግን አይተዋህቦን አብርሃምን እግዚአብሔር ዝፈልጥዋ ሕግታትን ትእዛዛትን ነይርዎ ሰብንታይ ክገብረሉ ጀሚሩ እግዚአብሔር ሕግጋት ትእዛዛት እንዳሃበ እንታይ ገይሩ ፍቅሩ ገና ብጸጋ እንዳሸፈነ ክጋገ ይኸሎ እንዳቀጽዐ ይኸይድ ነይሩ አሞዳታ ግን ሓድሽ ኪዳን እቱ ምስበልኩም ግን ትቡላይ ኪዳን ተፈጺሙስ ሓደ ፍጹም አምላኽ ፍጹም ሰብ ዝኾነ ጥቢሉ መጽዩ መን ይሱ ኢየሱስ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ መጽዩ ኢየሱስ ክመጽ ኸሎ እንታይ ኢሉሎ ንእግዚአብሔር መንግስት ቀሪባላሞ እንታይ ኢሉ ተነስሑ እንታይ ማለት አነ ሒዘያ ካብ ሰማያት እታ እግዚአብሔር መንግስት ትጽበይ ዋዝነበርኩም ታዘፍጥረት 3:15 አዳም ኪዳን ዘአተኹሉ ናይ ኪዳን ተስፋ ንሳሒዘያ ካብ ሰማያት መጽየለኹ ስጋ ለቢሰለኹ ሕጅን ተዳ አነ ክቅበላኤ ዝበለኒ ሰብ ህዝብ እስራኤል በሙሉ ተመሪጽኩም ነበርኩም አብሊ ኪዳን ሕጅ ክቅበላኤ ወሲነለኹ እንተዳ ኢልኩም ታ መንግስቲ ናይለኽበኩም ቀሪበ ያለኹ ኢልዎ ህዝብ እስራኤል ግን ታይለሞ አይደልን በሙሉ ተሃገር ማለት እዩ ገለ ሰባት ዝወጹለው ግን ከመላ ሃገር ግን ሕራ ኢሎም አይተአዘዙውን من يخاسخ توا يخاسخ حدا ጊዜ ሕማቅ ዝኾነ ነገራት እንዳተዛረቡ ኃይለታት ክገብር ኮሎ በመንፈስ ቅዱስ በቢኤል ዘቡል ይገሩ ኃይለ ዘውጾ ዘሎ ብሎ አሞዳታ መስአቶም ዘባተኸቶም ኢየሱስ ክርስቶስ በምስላታት ገሩ ክገልጽ ጀመረላ ሻዓ ማለት በቢኤል ዘቡል ገሩ እዩ ዝጥቀም ዘሎ ምስበሎም ተወዲያ ማለት እንታይ ማለት ይዝግን ምስ እስራኤል ወዲ ይኮነን دحرجن أتي نايمد حنجر نخلت نهزابن نإسرائيلن بيسوس كريستوس زأمنه كله أب إسرائيل راح تدريتو زنبرس هم من تاكوينو حجي كلنا عالم هزبي مدحان أويجو مدحاننا يسوس كريستوس فقري نري مدحان خلوجن كم يجري يسوس كريستوس مدحان همسيو زبل كنا من الله سيجبا أرسلت تخفل صحفات الله بكل زنقرنا مالتي حدا رومي حمشته وترشم مونتيو تخالا إفسون حمشته كاب حدا عقلتيو ثالثة غلاطيا خلته معرف إسرائيل رومي حمشته وترشم مونته خنم بباينا قويت هاي بارا رومي حمشته وزرشهم مونته جناخن إحنا جناحات أنكلنا كريستوس أبكندانا مويتو إمو أملاخ تفقرو نأنا بزي يرئي الله فقرن بار انتايا تكباريا فقري زجبر نجاريو دايجيرو فقرن أرينا يسوع كريستوس مسوات خوينو بجا خوينو أبكندانا بمومات نحنا زجبنا نسو بمومات مالتي مسوات خوينو بمحلاف حجي كم زي عينة نجر أي تجبرتن أب تاريخ أي تجبرن حجونا يكبرنيو أي كدقمنيزي نمتى مسلكم እግዚአብሔር መንተፈት ኢየሱስ ክርስቶስ መንተፈተውቱ አይኮነን ሞይቱ መንተለኒ ሞይቱ ጸላእቱ አብተ ታሕት መስወረድኩም ሲ ጸላእቱ ኩሉ ሰብ በኃጢአት ምክንያት ጸላእና ይመን ኮይንሎ እግዚአብሔር ኮይኑ ጸላእና እግዚአብሔር ከሓደ ሰብ አይኮነን ኩሉ ናይ አዳም ፍጥረት ዘበለ ለኩሉ ጸላኢ ዝኾነ ስንታገሩ ሓንሳን ንመወዳእታን መስዋዕቲ ገሩ ታፍቅሩ أريوا مالتي غلاطيا معرف كل توزر أسرع
ኤፌሶን 5:1-2 ተንቢብኩምውን ትናይ ምድሓን ነገር የሪኤና ምድሓን ግን ተዘገርመኩም ነገር ሰለስተ ደረጃ ይዘለዋ እጅ ሰብ ብዙሕ ግዜ ዝጋገ ምድሓን ሓንቲ ደረጃ ጥራሕ ይሕዛ ተመጀመርያ ካብ ድቕድቕ ጸልማት ናብ ዘገርም ምርሃን ዝኣተናያ ጥራሕ ይሕዛ ኣዋግን ኣይተብቅዕንያ ካልእቲ ደረጃ ኣላታ ተኻልእቲ ደረጃ እንታይ ናይ ቅድስና ደረጃ ሕጂ ንሕና በይና ዘለና ኣብቲ ቦታ ኣቲና ኢና ከምዚ ተጻወቲ ኩዕሶስ ኣብቲ ትሪቡና ወይ ከዓ ዞም ጎየይቲ ኣብቲ ስታድየም ይኣትውዶ ኣትዮም ኣለዉ ሓቀይ ድሓር ግን ተኽገብሩለዎም ክዕወቱ ተደኣ ኮይኖም ክጎዩ ኣለዎም ንሕና ድማ ኣብቲ ጉያ ኣቲና ኢና ሕጂ ናይ ቅድስና ህይወት ይዝደልየና ማለት እዩ ኣብቲ ቅድስና ሰብ ብሰለስተ መገዲ ጥራሕ ይዝቕደስ ብደም ኢየሱስ ክርስቶስ በእግዚአብሔር ቃል ኣብ መንፈስ ቅዱስ ሰለስተ መገዲ ዝቕድስዎ ግን ንሱ ግን ናይ ምእዛዝ ህይወት የልዮ ክእዘዞ ንእግዚአብሔር መንፈስ ክእዘዞ ንእግዚአብሔር ቃል በእምነት ክእዘዞ ይደል እግዚአብሔር ሕጂ ኣብቱ መቅድስና ዘገርመኩም ኣብኡ ምድሓን ኣሎ ቅድስና ከሎ እግዚአብሔር ከም ገለሸተት ኢልና ክንወድቅ ከለና ስንታይ ይገብር ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 1:7-8 ከይና እንታይ ንብል ሓደ እኳ ኃጢአት እንተገበረ ኣለኹም ሳይ መን ኣሎ ምን ይጠበቃና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ ኣብኡ እንታይ ገብረና የድሕነና ሸተት ኢልና ክንወድቅ ከለና ቀጻልን ገብሩ ኃጢአት ሸተት ኢልና ክንወድቅ ከለናስ ሓፍ ዘብለና ጠበቃ ኣሎ ሰይጣን መጽኡ ክኸሰና ጎዩ ክመጽእ ንህለካ ኃጢአት ገይሩ ክብል ከሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ከኣብ ደሙ እንታይ ይገብር ኣነኻ ጠበቁ ንህለኹ ኢሉ ደው ብለልና ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ፍቅሩ በኸምዝ ብትቅድስና ይገልጽ እቲ ሳልሳይ ደረጃ ናይ ምድሓን ድማ ናይ ምኽባር ጊዜ ኣሎ እዚ ንጽበዮ ዘለና ይኹላና ናይ ቅድስና ደረጃ ኣኡ ፍቅሩ ርኢዩስ እታ ናይ ክብሪ ደረጃ ግን ኩላና ንጽበዮ ኣለና ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ እንዳተለወጥና ኢሉ ጳውሎስ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ትሞዳታ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ እንዳለወጠ አሞዳታ ግን እዚ ዝሞት ስጋ ዘይሞት ስጋ ክወሃበናይ ኃጢአት ዘይገብር ዘይሳቀ ሕማቅ ነገር ዘይገብር ወላ ሕማቅ ነገር ዝበሃል ዘይጽጉዖ ኮሙ ስጋ ይጽበየና ኣሎ ኣብቲ ክብሪ እግዚአብሔር ካንታይ ተራእይሎ ፍቅሪ ኣምላኽ ማለት እዩ ንምኽንያቱስ ንሰብሲ እንታዋይ ኢኻ ተኽብሮ ዝበሎሲ ኣብቲ መወዳእታ ብመልኣት ክፍጸም እዩ ሕጂ ብዝምድሪ ከለና ግን እቲ ምጥዓም ዝበሃል ነገር ኣሎ ኣብ ዓዲ ተዘኪርኩማ እንታይ ጣዕማ ተባሂሉን ወሃባ ነገር ነራምሽ ጥዕም ተብላ ግን ምልእቲት ሰትያን ኢኻ ኣይትገብር ሻሂ ገለ ጥዕም ተብላ ቅምጥ ተብላ ገለ ጥዕም ኣቢልካ ቅምጥ ተብላ ናብ ተኻለ እምሮኹም ኸይዳለዎም ሻሂ ተኸይዱ ናብ ተኻለ ሕጂ እንታያ ታምጥዓም እንታይ ማለት ምልእ ኣይትሰትን ኢኻ ግን ጥዕም ተብሎ ትምድሓንካ ኣብዚ ኸለና ኢና ንጥዕሙ ማለት ኣብዚ ኸለና እንታይ عرفت لنا أبز خلنا عالم سلام يدي ترخبو نعنا جنتاي سلام لنا عالم حلوة أنا بكال أخت كيد كلا نحنا جن حلوانا مني عقبانا مني تقعنا مني إجزابير زبل لنا عالم ناب أمال أخت كيد كلا ناب كالت أوقات كيد كلا ناتين ناتكم النايسرائيل القدوس أملاخ جن دويلو نعون أملخو نعون سجدلو ريقهم حجي إذن تاي تعدلتي حواتي إذا بتعم تعدلتيو سلازي أبت مدحن زجرم نا إجزابير إيد رئلنا إجزابير أب كدحنا نايلو كاب سمايات اتمدب اتحاسب زحان صوصو إجزابير أبيو من كسدد يسوس كريستوس كاب سمايات كالأخو يسوس كريستوس ما بتكبر نايت مدحن زفتصو أم مسكال سلينا زموتقا يسوس كريستوس أتي حجب قدسنا خنبر لبنا نارتعه نمدحان زمصنا حيل زهبنا زبرات عنا زصنان عنا هيوتنا زلوت كمنيو እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሰለስቲኦም ስላሴ በኸምዛ አይነት እንደኸብከቡ እንደሐለው ናቤ ከሳጉርናም ናብት ናይ ክብር ዘመን በኽብር ንልወጠሉ ዘመን ናይ ክብር ንረኽበሉ ዘመን ከሳጉርና ኣብት መድሓን ዘገርም ፍቅሪ እግዚአብሔር አሎ ዮሐንስ كزارب كل قدام يوحنس معرف 3 رأيو يلو عويلي تزاريبو عويلو رأيو نايوان موتا مصحفتي
تجرميات صحفتي رأي قدام يوحنس معرف 3 مسكرنا وزر حدن كلتن زجرميو أو تزاريبو عويلي تزاريبو تايلو رأيو له أوكي سب رأيو عويل أنا حجي رأيو تتبلوكم كلهم نابيهم تموتوا تاي دلو حر انتاي ناخر رئيلكم يوم تتصبيو دحر تايلو ولد أملاخ كنبهال تزعبي نجر إجزابير ندك سبات سكوبرم تاي ولد أملاخ كنبهال مسل ولدنا تزعبنا إجزابير مسكن يتأبو كمي زبالة فقري تجبرنا أبنا بعلنا رينا مسينا ولد أملاخ بعلنا مسينا أبو اتفقرو بمهابي ولد أملاخ كيرونا يقوم دحر كم أون إنا رجس أنيا زينت أرات رولو حادث بولد أملاخ يكون كوني لو خد أرات ريبولو أمان مسكونا مرم ترتر كلو يبولو ولد أملاخ أنس كبولو ولد أملاخ أنس كبولو عاويلكم ولد أملاخ أنا زابير يبارخ زينت أرات رولو حكي ولد أملاخ إنا نحار كتلا بيلو زخلو مسبلة فقرو قد تزاري بولو سلازخ عالم نوي فلت أطنمو نانا عيتفلت أنانيا أتم فقراتي حجو ولد أملاخينا انتاي كم نخون كا جناي تقلتن نسو هاليلويا من يسوس كريستوس مزقلت جنا أيوة كم تحزل لوا كريو إنامو نو كم نمثل نفلت ألنا كميلو 5 أي نفلتن كميلو 5 خون أي نفلتن حجي يوحنس اتبروسس اتكايدا جزي طفناو طرح انتي لنا كم نلوت جن كصنيانا نامنينا نلوت نباولوس دينا نلوت ندانيال دينا نلوت نمن نبي دانيال نبي ارمياس ايكون نامن ناب يسوس كريستوس جماريان دمداميان ناي امنتنا زخونه ليك كان حواريا زخونه نزينا نلوت ريخم حجي እግዚአብሔር አብትምድሐና ተራዘለው ዓቢ ነገርዩ አጽዲቁና አኽቢሩና ሮሜ ምዕራፍ 8 ሞዳታ ኸለም በባይና ريخم እዚ ተአምላኽናትና ማለት ኣብዚያ ጥራሕ ካኒ አይተወደት ኣብታ መጀመሪያ እንታይ ለኩም ክጅምር ከሎ እግዚአብሔር ሰማይን ምድርን ፈጠረ ሰማይን ምድርን ፈጢሩ ንሕና በኃጢአትና ነታ ጽብቕቲ ዝኾነት ምድርን ሰማይን ዝፈጠረልና أبلاشينا أزغل لحجن الساقيو لعلن تحت النبلو ندخمو بفيزيكالي يخون بخال ندخمو انتهي تيلكم بحاتيات متسأنا تسأقمي أبلاشينا يو تسأقم أدامني هوان نزبالاشوو نحنا استخدلنا يوم بحاتيات ورسنا يوم مالتي ريخم حجي اتي منبرينا خلوت أدليك زيابير نو 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 اتقدم منبرز نبره بحاتيات ترجيما عند مدري رجيموا جناب نتوس تيل كلهم معانت انتي ترغبوا بزادك تازلا زي أوصى بيلكم تدخلوا انتي تخونوا تيا قري واي يحو أسحيتا أبقى لعد تخيل كموقت تعم موقت أبقى لعد تخيل كأسات ومرة أبقى لعد تخيل كنتيمو هو بولا نفاس ما صخنا زينات هتسمع تامدري سلسترجمت إشوخن انتي أمي انتي بخوربان تبكل الكع حجي كل جزء إشوخ صبو زريت تخلصي تجديف كاس مسؤول سنتاي تريوت هاي عبي ولا حنت كوي جبر كان هاي كم من تاي مسيو يتفلت زخانة جزء أنت دع عشيكم جديفكم مامون عمد تتجشوا درونا ملي يلوس رسيحات سنحك ولا حنت رسيحات كينا برات ريا بالكاهر كان تاي مسلوهم كل نجر أتي مرجم نتاي ندخونه يزخيد لا تفتح ميزخيد فترة كمان سي مدحان دليا سنتايلو تسكر قرالا حجي نتمن برينا حدا نتسجانا زي موت أكل ألبسو غيروي زسجانا حجي زشجر النازلو زشجانا حجي بك تايو تبلو أولو سام معرف شو عاد رومي زبولو كاب حق تأثيرس زسجاي صبو نجرنا أملاك حقو سود لله جن انتاي جبر الله قدولو خارج الله بس زجاي زبولو كم عينتينا نقالس تحرقن زيلا منبرينا تقحانا غيروي مالتي السطرح كاي كونن
سماين حدش مدرن تقبري እግዚአብሔር ናይ محداسن ናይ ملواتن زمن رأي مراف سران حدن مراف سران كلتن صبينا له او تنبيبكمو بخيات يلن او تنبيبكمو سقاي يلن او تنبيبكمو طميت يلن تعير كامبلع زبايل يلن تنبيبكمو سي برهاناسي من يلنالو يسوع كريستوسي برهانا بيت مقدس يلناو كم زحج نغبرو زلنا بيت كريستيان يلن شو بيت مقدسنا مني يسوع እግዚአብሔር ይባረክ برهان السماين مد صحاي تمقنا رينا صحاي نريا زلنا حجو ذا صحاي برهان نصبيا حدا غزي يقر خننا خلو برهاننا شعزن برهان تليون زلهم كواخبتي صحاي كله خلقسو يخالي مني برهاننا شعو እግዚአብሔር አምላክ ባሉ ነክርስቶስ መዋርስቱ እግዚአብሔር ካ ወረስቱ ውርሻ ጽቤናል አህዋቴ ርስት ጽቤናል فقر أملاخ بزينا نستمارو برخة تبين الله تسفى تبين الله تسفو سبن تايزغون مسلكم لذي أبتمود أتخوم ورك جنالاتنا إيو جزالاتنا إزغول لو جزابي هرزقو برو نسو قد ما فكيرنا نحنا خشو انتين قبر نفكرو نايزغول نقرت إزازات محلاو بولو مئزاز بولو أمنت بولو مدمدمتا أمنتي مدمدم تحقس انتاي الوالو فقريا حجي تلزف قرنا نفكرو ناتنا هومورك تاي مالتيو فقري زفكر سب قبر يبهالن يحواتي تستوعي لكم ما بسخونا نقر كيدو صلوت مسا يبهالن فقر نديدون تخقبر قبهال بعل متس وا نداغوي ساعات دونجيلي متس يخو زفكرن كريستوس تفولتها زفكرن كريستوسي منم ايتغاغيني ايتحتونيا زفكرن كريستوس مصحف قدس يفوتي مصحف قدس منباب هو ملو معالتي اب تليفون تبولكم اب قلت تبولكم مصحف قدس بقى نتقالو نتحقو ليتن معالتن زمرا مرو سبسي انتايو بصوي بروخ حقوش لذي كل جزين تايم ناي مصحف قدس فقر الله فقر خريستوس اللي وسب عبرت فوتي فقر خريستوس اللي وسب صلاتو يفكري فتوتي كونكوني له صلاتو يفكري ስለዚህ فقر خريستوس هومورك ناتناي مالتي تجرمنا افيسون محبر الله نا افيسون محبر ابرا يوحنس معراف قلت تداخيدكم سي حدا عبي نغير تريو اوز غبرتو نغير تريو وا منالبات كابزن احنا نغبرو زلنا زبلص خون خلي حواريا زبحالو حسوت متيوم بسرعه حيزاتهم قال غبرا قال نيدوا تعمن يدوم يسوع كريستوس حنت غنا غديلكم يلو انتايلو انا قدم فقري ابايز نبرتكمن أبسبات زنبرتكم فارجن كيدا لازم ملسو وايلو انت زي ملسكم ماجن نتام حبر افيسون انا انت خبره الكسايلو محبر افيسون حجي يلا لقيسا بيقوم انت اخذ لكم دلي فقر كريستوس يمجمر ياز درخك فقر كريستوس يدسرحك فردو ايكون اندسرحك حج مبزحت غزي تفردي تغسي تقلن دينان هاي السنو قدوفو فقر خريستوس فقر أملخ يزنقاس فقر أملخ يزعيك فقر أملخ يختقلقل زقبرك فقر أملخ كاب عدنا بعدخت كي زقبرك فقر أملخ نسخات أميخا نخالوت كتصاقبو زقبرك فقر أملخ እግዚአብሔር أملخ يمسكن نخالوت مسوأت اختكون زقبرك فقر أملخ قرشت اللاتك تقرشي كان عوم نسخا ختمي غبرك فقر أملخسي نايكالوت كونكاتقو فقر انت يلوالو عقالي يلوا فقر انت يلوالو لوح يلوا نسبات غزيتب فقر بحريات انت يتلكم بعمص اباهي بلانيو ስለዚህ تفقر أملخ زلو سب ندعبي زخيد فقر خا تعبيا اب حنت دواي تبلنيا
እንደ ዓበየ ትኸይድ ኣብ ኣገልግሎት ትዓቢ ኣብ ሓዳር ቤተሰብ ትዓቢ ፍቕርኻ እንደ ዓበየ ኸይድ መደምደምታ ሕጊ ፍቕሪ እያ ኩሉ ትእዛዛት ኩሉ ሕጊ ኣብ ፍቕሪ ተጠቕሊሉ ኩሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምኡ ኢሉ ኣሎ ጳውሎስ ከምኡ ኢሉ ኣሎ ኩለንተን ሕጊ ዝበሃላስ ኣብ ፍቕሪ እየን ተጠቕሊለን ዘለዋ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ንስኻትኩምን ንክርስቶስ ናይ ብሓቂ ከነፍቅሮ ይደሊ ኣሎ ኣብ ልበይ ሸኽሚ ዝሓዛ መጀመርያ ቫለንታይንስ ዴይሲ እንታይ እዩ ኢለስ ክሪኦ ጀሚረስ ድሓር ቫለንታይንስ ዴይ መፅናሓለይ ኢለ ናይ እግዚኣብሔር ፍቕሪ ኸ እንታይ እዩ እስኪ ናይ እግዚኣብሔር ፍቕርስ እንታይ እዩ ሕጂ ዘፍቀረ ሰብ ዘፍቀረ ንኣምላኽ ሓደ ሓዊ ነይሩ ዝፈልጦ ሽም ኣይፅውዕኒ ኣነ ስለዘይፈትዋታ ሽም ኣብ እዚ ፅቡቅ ቤት ትምህርቲ ፍሉጥ ቤት ትምህርቲ እዩ ዝመሃር ኣብዛ ዓዲ ንጉሆ ተሲኡ ቅድሚ ትጓሳ ማሕበር ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ኣሎ ሕጂ ትጓሳ ማሕበር ገሪምዎ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ድሓር ከዓኒ ኣብታ መወዳእታ ውፅእ ኢሉ ዝኸይድ ሓደ መዓልቲ ግን ብኻልእ ኣገልግሎት ነይሩስ ቀዲሙ ብቲ ኣፍ ደገ ፀኒሕዎ ስምዓ እንዶ እንታይ ደኣ ድም ትብል ኖ ኣነ ደኣ ደስ እዩ ዝብለኒ እኮ ሕብረት ግን ሰዓት ናይ ትምህርቲ ዝተኣኽለኒ ስለ ዝኾነት እየ ዝጎይ ዘለኹ እምበር ፈትየ ኮንኩን ግን ብጣዕሚ እየ ዝደሊ ኢልዎ ሕጂ ንጉሆ መፂኡ ይኹስትር ነቲ ቸርች ንጉሆ መፂኡ ገለ ገብር ኣገልግሎት ንዓባ እንታይ ኣበይ ትመሃር ድሓር ከለ ክፋለጡ ጀሚሮም ከለልዮ ጀሚሩ ከምዝን ኢልዎ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታስ እዚ ኩሉ ሲ ኣነናስ ብዙሕ ግዜስ ግበሩ ንዕምፁ ንዕፀልዩ ንዕገልግሉ ክንብል ከለና ሰብ ይኣብየና እሞስኻ ከመይ ጌርካ ኢሉ ኣነ ኢልዎ ፍቕሪ ክርስቶስ እዩ ዝድረኸኒ ኩሉ ዝዓይዕዮ ፍቕሪ ክርስቶስ እዩ ፍቕሪ ክርስቶስ ዘለዎ ሰብ ይፅረፍ እዩ ካልእ ነገር ይረኽቦ መንቲ ወንጌል ግን እግዚኣብሔር እዩ ዝመርፅ ኢየሱስ እዩ ዝመርፅ ደስ ኣይብለኩምን ስለ ዘፍቀረና ንሕና ከዓ ነፍቅሮ ኢና ትትእዛዛተይ ዝሕሉስ ንመን እዩ ትንዓይ ዘፍቅረኒ ኢሉ ኢየሱስ ትእዛዛት ቅድሚ ምሕላው እንታይ ይቅድም ፍቕሪ ኢየሱስ እንተለካ ትእዛዛት ክትሕሎ እግዚአብሔር መንፈስካ ይድግፈካ ሓይሉ ህበካ ማለት ይሪኹም እቲ ፍቕሪ ኣምላኽ ዩቲብ ልብና ክነግስ ደልዮ ዝዓመት ማለት እዩ ፍቕሪ ኣምላኽ ተሎ እዚኣ ተተባላሽ ሕጂ ኣነ ጸጋይ ኮነትን ኢልና ንገድፋን ኢና ወይና ንዕርያ ይኹም ኣስተውዕልኩም ኣለኹም ገለ ነገር እንተ ኮይኑ ጎደሎ ተሪኢኹም መሲ ንሰብ ንምንታይ ከምዚኣ ዘይገብራ ኣይትበሉ ኖ ባዕልኹም ከታ ጎደሎ ርኢኩም እንደ እግዚአብሔር ከይድኩም ግበሩ ኣስኻትኩም ይኹም ዘይደወለለይ ዘይኮነስ መዓስ ዝድውለሉ ለማመድ ኣለና ሲ ዘይደወለለይ ዘይገበረለይ ዘይኮነስ ኣነ መዓስ ዝድውለሉ ቤተ ክርስቲያን ክጠቕመኒ ክመፅየ ዘይኮነስ ኣነ ነዛ ማሕበር ከመይ ገይረ ዝጠቕማ እንታይ ክገብር ከምዚ ዝገርመንስ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበል ኣሎ ኣብ ዓይንኻ ዘሎ ጉንዲ ዘይረኣኻስ ኣብ ዓይን ሓውኻ ዘሎ ከፈር ትርኢ ድሕሪ ሓጢኣት ኣተሓሳስባና ተበላሽዩ እንታይ ዝገብር መስለኩም እሳ ንሳቶም እዩ ዝብል ኣነ ኣይብለኒ ኩላና ማለት እዩ መጽሓፍ ቅዱስ መጽናዕቲ ጅምር ተቢልኩም ሲ መጽሓፍ ቅዱስ ክጅመር ከላሲ ብዙሕ ግዜ ትገርመንሲ ኣነ ካብዚኣ ከምዚ ተማሂረ ክንዲ ዝብል ሲ ከምዚ ክንገብር ኣለና ንስኻ ባዕለይ ኣነሲ ከምዚ ክገብር እየ ትበሃል ከምዚ ክንገብር ይግባእ ይኹም እቲ ናትና ተሓሳስባ ኣነ እንታይ ክገብር ኣብዛ ዓዲ ኣሎ ፕሬዚደንት ኬነዲ ዝበሃል ዝሓለፈ ማለት እዩ ፍልጥቲ ናቱ ጠቕሲያ ንሃገረይ እንታይ ኢሉ ኣነ ከመይ ለኸጠቕማ እምበር ሃገረይ ከመይ ለኣ ኸጠቕመኒ ኣይንበል ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ንቤተ ክርስቲያን ከመይ ገይረ እየ ዝጠቕማ ኣነ ኣበይ ኣቶ ኣነ ኮስታራይ እንተኾይነ ይኹስትር
ካርፔት እንተራ مغيار አለው ይغير ተራ አቅመን ከለተን አለው ማለት ይኹም ከመይ ጌርናስ ተለጋጊብናት እንሰርሕ ናይ ወለዶ ክፍተት በሃል ነገር አለው መጽሐፍ ቅዱስ ወለዶ ክፍተት እንታዩ አብ ዓበይቲ አብና አሽቱ እንደገና ኸአ ማእከላይ ዕድመ ዘለው ማለት እዩ ናይ ሕጂ ጀነሬሽን ናይ ዝሓለፉ ጀነሬሽን እንዳበለ ዘብሎ ኩሎም ተለጋጊቦም ተሰሪሖም ታፈቅረ አምላኽ ንዓቤት ያትኸይድ ኩሎም ነናቶም መገድ እንትኾይዶም ግን ታይኾን መሰኩ ነናትካ ትኸይድ ታይፍጠር ቆሮንቶስ ማሕበር ትመጽእ ማለት እዩ ይኹማ ሕጂ እግዚአብሔር ዝደለየና ዘሎ እንታይ እዩ ንክርስቶስ ነፍቅሮ ዲኣነ ኣነ ዝተማሃርኩ ካብዚ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ተገይርለይ ኣብ ፍጥረት ክፈጥረን ከሎ ፍቅሩ ተርእይኒ ኣብ ውድቀት ሰብ ኣብ ምስ ወደቅኩ እግዚአብሔር ዘልዕለኒ ንዓይ ከልዕለኒ ነዊሕ ጉዕዞ ናይ ምድሓን ፈጺሙሉ ኢየሱስ ክርስቶስ መስዋዕት ኮይኑ ክሓልፍ እንተዳ ማዕረ ናይ ምድሓናይ ነገር እንተተረዲእኒ ኣብ ምሕዳስን ምልዋጥን ዝጽበየኒ ዘሎ ተስፋ ዓብዪ ተኣርኒቡለይ ዘሎ ውርሻታት እንተዳ ተረዲእኒ እንታይ ይገብር ማለት እዩ ንኸፍቅሮ ክዳሎለኒ ማለት እዩ ይኹማ እዚኣ ኸዓ ብኽልተ ነገር እያ ክልተ ነገር ኣለዋ ኣነ ብዙሕ ግዜ ትሰምዐን እዚ እምሮ እዚ ሂብና ዘሎ ክንሓስበሉ እዩ ኦኬ እምሮኹም ዕፀው ኢሉ ድዩ ከምኡ ኢሉ በእምሮ እንታይ ይኹኑ እንታይ ሰብኡት ኩኑ ብሰሉ ማለት እዩ ብስለት ናይ እምሮ ይጽበየና እግዚአብሔር ካልአይቲ ድማ ንሳ ጥራሕ ከኣኸል ይኮነት ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ግብረ-ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ማለት ይሪኹም ናይ ኣምላኽ ፍቅሪ እምበኣር እዚዩ ኣምላኽ ዘፍቀረ ሰብ ኩሉ ግዜ ተቓላይ ፈትዋኔ ግን ከም ዕቡድ ዝዝርጋሕ ወንጌል ናብ ወንጌል ዘልዮም ይኸይድ ዝሓመሙ ይበጽሕ ተኣሰሩ በጽሕ ይኹም ሕጂ ተፍቅረ ኣምላኽ እምበኣር ታይና ክንገብሮ ደልደሎ ከነሳላስሎ እሞ ኣነ ኸሳላስሎ ሕጂ ይኹም ታ ንሕና ዘይኮናስ ኣነ ከመይ ገይረ ተፍቅረ ኣምላኽ ኣብ ህይወተይ ዝፈሰሰ ብመንፈስ ቅዱስ ፍቅረ ኣምላኽ ሮሜ 5:5 ሲ ዝግለጸሉ ዘመን ይመጽእ ኣብ ስርሐይ ብፍቅሪ ይፍለጥ ኣብ ዝኸዶ መናብረይ ብፍቅሪ ይፍለጥ ኣብ ሓደረይ ብፍቅሪ ይፍለጥ ኣብ ጎረባብተይ ብፍቅሪ ይፍለጥ ኣብ መገላገልተይ ብፍቅሪ ይፍለጥ ፍቅሪ ዓቃልያ ፍቅሪ ልውሓ ፍቅሪ ኩሉ ትጸውር ፍቅሪ ኩሉ ትሽፍን ከምዚ ማለት እዩ ሪኹማ እዚ ሕጂ ክንገብራ ናይ እግዚአብሔር መንፈስን በእምሮ ብስለትን ይደልየና ኣሎ እግዚአብሔር እሱ ድማ ክገብረና ቅዱስ ስለዝኾነ ኣይገድፈናን እዩ ኣይከሓድገካኒ ኣይከጥንጥነካኒ ዕሽሹን ኣይክብለካኒ ሕጂውን ከደይበና እዩ ኪዳን ብክርስቶስ ኣቲልና እዩ ኣይገድፈናን ይሕዋተይ ንክርስቶስ ዘይገደፎ ንዓኹም ኣይገድፈኩምኒ ንክርስቶስ ስለዝኣመና ብኡ ንሕና ግን ሓላፍነትና እንታይ እዩ እቲ ዘፍቀረና ኣምላኽሲ እሺ ሓራይልናስ ከነፍቅሮ ፍቅሪ ኸነርኢ ጎይታ ባርኽኩም ካብዚያ ግዜ ኸይወስድ እግዚአብሔር ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን ተባርኹ ወዲየሎ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣብ ዘለና ሓፍ ክንብል ኢና እግዚአብሔር ይባርኽካ ሲራክ ሓውላ እግዚአብሔር ነፍሱ ከፍና በቃሉ ተዛሪብና ኣሎ متى تزاربنا قال بلبنا كنعاخرو مالي كمهرنا خلو نوزنا يسبح دار مسمع كلام لخسي أبكلتي خفل يلو بأمره مسمع بلبخا مسمع يبني رب أمره مسمع له بلبخا مسمع له يلو أو غزارب كرلبتي إبراهيم تصحيف غزارله يتقال بأمنات مسؤوم سلزي حبره أي تقوموا من زوالو أبلبهم سلزي أتوه كأزازو إلهم حسب سلزي نورهم تراي فليت أمو بأمرهم سلز خوديو كم إلوهم ابني رمو لو مسكب لبنا يؤتو بمسمر نسمع زلنا أبا أسعدو زلنا زتوهبنا قال كابكزيها بيرزمتنا قال أبلبنا نسوره أوشتنا نأتوه أتقال كان خطقمنا كم زي أخمنا تصخلنا نفقر سبعت
لكريستوس بملء لبنا بكل حيلنا بكل نفسنا نفكره دحرياخا نمصايناخا كم نفسنا غيرنا نفكره زي انت غيرنا كله او اختوتيو كله او اختوتيو كبرنا املاق يقول እግዚአብሔር ጸጋ ይብዛልና ጸጋ ይሃብኩም ጸጋ ይሃበና كم تعملاق زبلنا خوينا خنبر نتقالو مسيلنا خنبر نتتنقرنا قال نبتسم معنا يا قال لنا تلوطنا خنكيد نتقالو خنمسل እግዚአብሔር نفس وكفنا ጸጋ ይሃበና حيل يهبنا بخلاتن بحيلنا يكون منفسي يقولوا ويتامو بمنفسو يخلنا ابزا مدرزي افلو يحسبات يقبلنا ابزا مدرزي ابرهان يقبلنا ابزا مدرزي اتشو يقبلنا كم كل عالم التفلي يسبات يقبلنا بقدسنا زفلتو بفقر زفلتو بحق زفلتو بحياونت زفلتو እግዚአብሔርኩም ይግበረና አበረክተ ልዕሊ ሎም ዝኸዱ ከም ንስሪ እንበርከም قال أبتحت زملالسو ليكونه لعلى حتيات زملالسو سبات تمسكر لهم سبات እግዚአብሔር ይግበረና كنا أملاك يكون كنصلينا كلنا بلبنا نقويتاخنا حتينا كم تقال كازبالو خنبر ጸጋ ብዛሕለይ كنبلينا وእግዚአብሔር أملاكنا لومي بقالكا تزاربكنا لخا وإذا فقرها كابز فترة أتحيزو كسعرا يوهانس بملو قولي حزر رأينات كافقري كم زفكر كان الناس قالوا بزين بلو بزي كن ايردانا نيو كن بلو خسع زين خيل بزقرم فقري افكر كاننا وقويزا نحنا دما وريتا فقري كن ملس كن كنفكركا كم نفكركا دما نقالكا خن ازز نقالكا خن نبرلو خن كل እግዚአብሔር ክትረዳና በስም ኢየሱስ ንጸልለና ጎይታ ቃልካ ይብል ይሰብ በኃይሉ አይብርትዕን ይጽሑፍ እዩ በኃይልና ይንብርትዕን ባኻ ግና ክንብርትዕና በመንፈስካ ግና ክንብርትዕን ኸሊና ሞ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ካመልአና በዝረፍ ድዚ ኻ መንፈስካ ይፍሰስ አብልዕለና ምልአና አብጸጽባህ ተመልኡ ቦይና አይትስከሩ በመንፈስ ቅዱስ ግና አብጸጽባህ ተመልኡ ተባይል ተጻሕፈሎም እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይምልአና أبيت كلنا بأسعد كلنا بمسمر نرئلنا እግዚአብሔር ድምጽኻ ክንሰምዕ ጸኒሕና ኣለና እሞ ለተሰማዕና ይኹን ነብረሉ ምንትኽን ከልሲ በመንፈስ ቅዱስ መልአና እግዚአብሔር መልአና በመንፈስ ቅዱስ መልአና የንጀርብ መንፈስካ በህይወትና ዕልቅልቅ ይበል መንፈስካ በህይወትና መንፈስ ቅዱስ ይጽረና كم تنفاس نجال بازو صورة منفسك يصورنا نبصدق بيلو يمرحنا نبحق بيلو يمرحنا نفقر بيلو يمرحنا منفسك يقوس أسرنا يجزانا أمرنا منفسك يجزايو أكلاتنا كله منفسك يجزايو وشتنا حسابنا كله بمنفس قدوس تجزأ يخون يا بيرام لقنا كل خبرنا عقايخون لازم عالت زي أنا بارخك مشانا سلزل لخا قويتها تمسكن كل خبر نسخة وسدوا ويتانا حاونا سيرا نبارخ لنا بروخ يخون متاون موسون بروخ يخون عقل قلوتو بروخ يخون دوباتو يصفح بقال ملأيو أما أكلنا خوي نبرخت يخوننا حيلو حدث بيتو እግዚአብሔር መንፈስ ካምላ كل خبر نسمك بشم يسوس آمين لانا داونا العلنا برخت كنقبلينا እግዚአብሔር ይባርክኩም እግዚአብሔር ገጹ ይምለሰልኩም ሰላሙ ደማ ይሃብኩም እግዚአብሔር መታውኩምን መውጻኩምን ምድቃስኩምን ምትንሳኩምን ይሐሉ አብትቀድዎ ዘበለ ሁሉ ሞጎስ እግዚአብሔር አብገጽኩም ይኹን አብልዕለኩም ክፉት ናይ በረኸት ሰማይ እግዚአብሔር ይሃብኩም ንቃሉ ክትነብሩ ዘኽለኩም ጸጋ እግዚአብሔር አብዚሑ ይሃብኩም زبرخت زي بسم أبون ودن منفس قدسن قبل النفس وقفكم انبروا اللخو تبارخوا زبرختكم كيدو ودينا هنا قلقلتنا بمعدو سلام بمبهال نحاد حدكم سلام تبهالو
Hi, I'm Elu, and we are your worship team, that's Yosan and Devorah, and we just wanted to worship with you guys, and we just want you guys to be here with us and to worship with us. They say sometimes you win some, sometimes you lose some, and right now I'm losing that. I stood on this stage night after night, reminding the broken it'll be alright. Right now I just can't. It's easy to sing when there's nothing to bring me down, but what will I sing when I'm held to the flame like I am right now? I know you're able and I know you can save through the fire with your mighty hand, but even if you don't, my hope is you alone. They say it only takes a little faith to move a mountain. Well, good thing a little faith is all I have right now. But God, when you choose to leave mountains unmovable, oh, give me the strength to be able to sing. It is well with my soul, and I know you're able, and I know you can save through the fire with your mighty hand. But even if you don't, my hope is you alone. I know the sorrow and I know the hurt would all go away if you just say the word. But even if you don't, my hope is you alone. You've been faithful, you've been good all my days. Jesus, I will cling to you, come what may, 'cause I know you're able. I know you can. It's easy to sing when there's nothing to bring me down, but what will I say when I'm held to the flame like I am right now? I know you're able and I know you can save through the fire with your mighty hand. But even if you don't, my hope is you alone. I know the sorrow and I know the hurt would all go away if you just say the word. But even if you don't, my hope is you alone. I know you're able and I know you can save through the fire with your mighty hand. But even if you don't, my hope is you alone. I know the sorrow and I know the hurt would all go away if you just say the word. But even if
your plan for something familiar. I can't waste a day, I can't stay the same. I wanna be different, I wanna be changed, till all of me is gone, and all that remains is a fire so bright the whole world can see that there's something different. So come and be different in me. And I don't want to spend my life stuck in a pattern. And I don't want to gain this world but lose what matters. And so I'm giving up everything because I want to be different. I want to be changed till all of me is gone, and all that remains is a fire so bright the whole world can see that there's something different. So come and be different. I know that I am far from perfect, but through you the cross still says I'm worth it. So take this beating in my heart and come and finish what you started. When they see me, let them see you. 'Cause I just wanna be different, I wanna be different, I wanna be changed, till all of me is gone, and all that remains is a fire so bright the whole world can see that there's something different. So come and be different. I just want to be different. So could you be different in me? Different. I want to be changed till all of me is gone, and all that remains is a fire so bright the whole world can see that there's something different. So come and be different in me. I wanna be different, I wanna be changed till all of me is gone, and all that remains is a fire so bright the whole world can see that there's something different. So come and be different in me. In the crucifixion, we believe that he conquered death. We believe in the resurrection, and he's coming back again. We believe. So let our faith be. What I'm going to talk about is how our faith is without works is dead. And first I'm going to start off with prayer. So, dear Lord, I pray that we can take something away from these live streams today, and I to thank you for just giving us the ability to still learn about you and reach your word, even though we're going through trying times, Lord God. And I pray that you can give us your protection and your just us being content through everything that's happening. And Lord God, thank you for protecting us and providing for us. And in Jesus' name I pray, amen. So I'm going to start with James, and then so it says, what James says is, what good is it, dear brothers and sisters, if you say you have faith but don't show it by your actions? Can that kind of faith save anyone? Suppose you see a brother or sister who has no food or clothing, and you say goodbye and have a good day, stay warm and eat well, but then you don't give that person any food or clothing. What good does that do? So what this verse is saying is that our faith needs to be proven. So yes, your faith is what gets you to heaven. Your good deeds don't get you to heaven. But by showing good deeds is how we work towards our faith and how we prove our faith. Then he continues with saying, so you see, faith by itself isn't enough unless it produces good deeds. It is dead and useless. Now someone may argue some people have faith, others have good deeds. But I say,
How can you show me your faith if you don't have any good deeds? I will show you my faith by my good deeds. So the good deeds are more of what's going to represent us as Christians and what can represent God well to the world, because we need to be representatives for God and we need to share the gospel. And so the good deeds, that if they coincide with our faith, that's how we can show other people and spread the gospel and represent Christians well and God well. So then he goes on and he says, you say you have faith, for you believe that there is one God. Good for you. Even the demons believe this, and they tremble in terror. How foolish. Can't you see that faith without good deeds is useless? So that was interesting, because he says even the demons believe this, because even the devil believes in God. If faith alone can't save us, because even the devil believes in God. But what separates us is the good deeds and how we work towards that faith and how we represent God. Otherwise, we could, even atheists are kind of the only ones who say, oh, there is no faith, because they choose not to believe in God. But otherwise, the only thing that separates us from other religions is those good deeds and how we represent that faith. And then he says, don't you remember that our ancestor Abraham was shown to be right with God by his actions when he offered his son Isaac on the altar? You see, his faith and his actions worked together. His actions made his faith complete, and so it happened just as the scriptures say. Abraham believed God, and God counted him as righteous because of his faith. Not because of his good deeds, but because of his faith. So he was even called the friend of God. So you see, we are shown to be right with God by what we do, not by faith alone. So Abraham had faith and he had good deeds, but the difference was because, so he believed in God and he had faith in God that he'd send him his promised child, and when he did, God asked him to give up that child. And instead of him saying, oh, I have faith in God and he gave me this, but I'm not gonna have faith in God now with sacrificing my child, that's when his faith and his works worked together, because he trusted God enough to almost sacrifice his child. But that's when God said, that's enough. And then he was called a friend of God for that. So then there's also one more example about Rahab the prostitute, and it says, she was shown to be right with God by her actions when she hid those messengers and sent them safely away by a different road. This, just as the body is dead without breath, so also faith is dead without good works. So how God sees it and how man sees it is completely different. So our faith is what justifies us in the eyes of God, and our works is what justifies us in the eyes of man and in our world now. So God will see us through our faith, and that's what gets us to heaven. But then our good works is how we spread the gospel. So it's important that we don't just sit at home and we just say, oh, I have faith in God. But if our works outside of that and what other people see don't match and just go along with what our faith is, then we could misrepresent God. And that's how other people won't come to God and won't come to Christianity, because they'll think, oh, this person can do this, this, this. So we have to represent God well, and we have to spread the gospel, and by doing that is with our good faith, with our good works, because it has to work with our faith. Hi, my name is Luam, and I'm going to be sharing the Word of God today. All of us are probably familiar with the saying, God is good all the time, and all the time God is good. We hear about God being good quite often, but at a time like this, it can often be harder to feel it or believe it. But we must always remember that no matter what may come our way, God in his never-ending goodness will never give up on us. Romans chapter 5, verse 8 says, but God demonstrates his own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. God's goodness does not need to be earned. It was freely given to us through his Son. God sent his Son to die for us so that we may not only experience his goodness, but we may also have life and have hope. Psalms chapter 27, verses 13 through 14 say, I remain confident in this: I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait for the Lord, be strong, and take heart.
and wait for the Lord. Like David, we should have such faith and reassurance in God that he will come and rescue us. We must also do our part and wait with confidence and faith. Faith is driven by trust in the Spirit, so that us Christians can continue to go in the right direction. That means remaining faithful even when we don't know exactly what God is doing. James chapter 1 verse 17 says, "Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows." When we face trials, we may find ourselves asking, if God were so good, why don't I have the things I'm missing in life? But we may also look elsewhere for what we lack. But this distracts us from what God has given us in our lives, because God is the source of everything good, and he will also be the source of everything good that will come in the future. God also will never change. He's forever. He will forever be the good, merciful, caring, loving God he is that we know. God also wants us to acquire and display his characteristics. Galatians 5, verses 22 to 23 say, "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law." These are the fruits God provides for us to use as we give God's Spirit control. They are gifts to help us become more like him. All of us have sinful impulses and good impulses that are given by the Holy Spirit. And we should all concentrate on what God wants us to do. So we should all follow the good impulses we have. Psalm chapter 103, verses 13 through 14 say, "As a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear him. For he knows how they are formed. He remembers that we are dust." Our God shows us here how he is compassionate towards us and how he loves us. He is aware of all of our weaknesses, and he is a perfect Father. Luke chapter 6, verse 32 says, "If you love those who love you, what credit is that to you? Even sinners love those who love them." In verse 35, it continues to say, "But love your enemies, do good to them, and lend to them without expecting anything in return. Then your reward will be great, and you will be children of the Most High, because he is kind to the ungrateful and the wicked." Jesus tells us here to love our enemies, and this demonstrates a type of love that God has for everyone, no matter what you've done. God is good to all. Romans chapter 3, verses 23 to 24 say, "For all have sinned and fall short of the glory of God, and all are justified freely by his grace, through the redemption that came by Jesus Christ." God does not give us what we deserve as sinners. Instead, God freely justifies us through the redemption provided in Christ. And with faith, we are righteous in the eyes of God. So remember, God is good all the time. Hi everyone, I'm Miriam, and today I'll be discussing the Word. The lesson that we're going to be talking about is God's greatest command. Love is one of the most incredible feelings, and is something that we all kind of crave as humans. The feelings of being wanted and valued and just belonging is something that we've kind of led to the definition of love. But is this the biblical definition of love, or is this the worldly view? And that's what we're going to be discussing. What is Jesus' love, and how does it look like? The passage we're going to be diving into today is Mark 12, verse 28 through 31. It says, "One of the teachers of the law came and heard them debating. Noticing that Jesus had given them good answers, he said, 'Of all the commandments, which one is the most important?' 'The most important one,' Jesus replies, 'is this. Hear, O Israel, the Lord our God is one. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. The second is this. Love your neighbor as yourself. There are no commandments greater than these.'" Jesus tells us something that shocked the teachers of the law. They've always been used to hearing that the 10 Commandments were always the most important. But Jesus spices things up and says that loving God and our other people are the most important things as Christians. And from this, 3 questions arise. First, why is loving so difficult? And why is hating so much easier?
Second, who are our neighbors that Jesus tells us to love? And lastly, how do we show Jesus' love? So first, why is loving so difficult? The simple answer is this: loving is difficult because we don't understand the full extent of God's love. If we understood how much God really, truly loves us, the entire picture and volume of how much he does, we would be perfect. But we all know that we're not perfect as humans. We can't wrap our heads around the fact of God's love. And this is why we sin. This is why we hate others, because we don't understand fully. This is because we are human and make mistakes. But this shouldn't discourage us. No, this should make our faith stronger, because we know that Jesus loves us more than what we could ever imagine. We hold a limitless debt to Jesus Christ, and we should rejoice for this. Just because we're human doesn't justify the fact that our sins are okay. In 1 John 4:8, it says, "Whoever does not love does not know God, because God is love." With our daily journey in our faith, we should grow more and more into knowing who God is. And by knowing who God is, we will reciprocate this love to others, and we will live in a loving manner because we walk in the faith of God. And by walking in the faith with God, we know that we are going to show love because God is love. We have to acknowledge the fact that love isn't going to come easily, but we are aware that we should be aware when hateful thoughts come into our mind. We have to be purposeful, trying to live every day and make it routine when continuing our journey in faith. Secondly, who are our neighbors? Simple. Our neighbors are our world. Everyone around us is our neighbor. In John 15:9-13, it says this: "I have loved you even as the Father has loved me. Remain in love. When you obey my commands, you remain in my love. This is my command. Love each other in the same way I love you." It doesn't matter their background, their identity, or any of their sins. We are not to judge anyone more than anyone else because we ourselves are sinners. We are not better than the next person because we are all sinners. When you see someone walking in the path of sin, you shouldn't curse them or feel prejudiced or have pride in yourself. We know that we need to show love because God has shown us love because we are the sinner. God is the only judge, and it isn't your job to condemn them for their sins. What our job is to love one another, to show compassion, and to show God's love for everyone. We need to bring others the good news of Christ not because you see their sins, but because you were once a lost sinner too. Our love shouldn't be contained only for those who walk in Christ, but actually more for people who don't know Christ, to bring them to the Word. And lastly, what does Jesus' love look like? Jesus explains in John 14:23 and 24. He says, "Anyone who loves me must obey my teachings. My Father will love them and will come to them and make home with them. Anyone who does not love me will not obey my commands." Showing Jesus' love looks like obeying God's commands, living in a godly manner and walking in Christ every single day, living with a kind heart and a sweet soul. By understanding that we are different from our world, our actions and words must be encouraging to others and not put others down, because we walk in Christ, and we know Christ would never want that from us. We need to live for Jesus every single day, and not just for Sundays, and we need to show love through our actions, our words, and gifts. Jesus' love is only fruitful and gives good gifts. So today we learn what love is, what God love looks like, and how we should show it. Remember, those who are not walking in Christ need our love more than anyone. Don't think of yourself better just because you have Christ, because we are all sinners. Love those who aren't Christians more because we want them to know what we feel and the love of Jesus Christ. Don't forget that we are all made in the image of God, no matter what our past or present says. Bring people to Christ, showing God's love. And from this message, I'd like to end in prayer. Dear Jesus, thank you for this day that you've given us. Thank you for letting us have these wonderful lessons that all three of us have came. Thank you for loving us every single day, Lord. And thank you for just being the awesome God you are. We know we don't deserve your love or kindness, but you still give it to us anyway.
Let us be able to show this love to everyone that we meet, Lord, and let us just be a light in this path of darkness. In Jesus' name I pray, amen. We believe, we believe, we believe in God the Father. We believe in Jesus Christ. We believe in the Holy Spirit, and He's